enipa binom se monkoyen wo mo moyen wo mo a ede kra nkoko fira manone no eso bete na aboya ma exchange rate no enya ahoden aban de ose eye oyo ye to abama aban obaye na obeche nkoko nketenkete no ede ma akuafo ni nipa binom nokwe nyame ni nipa anim minister akọ parliament akọba ma ne ese wo ma ede nkoko no ma wo ma wiu wo ma wi nkoko no na ni araho se ma wo mu kra no se wo ma wi nkoko no wi a no ma ye nkoko na yakum wo ma ye wi no hu video na ye de asande wo no minister se minister pese ye wi nkoko no ampani ampa Ghana fo bi a ye de wo man sika ato nkoko ama mo se monye na monyen enyina momfaso no na Ghana fo so yenya bi ntonwe no ya den kokoro ma wo mo no o ma kwawe nkoko no enti se minister asema o de akọ parliament assurance committee anim akọ o ma mane no no anopei meba be ka ho asem pii wo ha na ye de akyerɛw se be ya emu nsem bebre enso ebetimi akoso eye eno amane a atodwa no abedwafo betena se yebedi mu nkomo ene edadue badansa na ebewurawura nsem no mu no yenhwe sede a ede ewiemu ebeye ewo ye TECHIMAN ene ne mpotamu ha enyina na ebusuafo forecast amede mawe eye 18 hour forecast efa Ghana man eho na esha ase free ahomachin eye midnight ene ahomachin ena ebaye Ghana Meteo abanya dwuma a wo hwe ewiem sachiraye so wo mo na ekasai na wo mo asema wo mo kan nyina ene se ahomachi na ehunu se nsuo bi bobo eba nsuo no kyekere na enam so de mframa nsuo efiri Burkina Faso na eba enam so de mframa ne nam Ghana yahye so a enam so ama esirim ehonum nyina efiti anadwo no a eba sabre nsutoye ejinam na enam so ama yeye famu ha osane ba Ghana na afo a TECHIMAN eka ho bia anadwo no na yebenya nsuo ampa mo amuhunu ye ma nse nsuo no edikan ato enam sa nsuo na ato no enti wada so kire se ebema anopai ewiem ayekusu ewiem kusu ye na ebeye no ebema temperature no ejina 25 degrees Celsius na enam so bema anopai nsuo foforo asan akyekere ewo wiem eho akwanya se ebetimi ato no eyo hanchemu aduanan afei yebedro awia no na wiem kusu ye no bete kakra ama awia na ba bebo nti ayese wo mu a ebeye sunny intervals ewiem beye kusu kakra na awia na befam na asan ayekusu kakra na awia na befam saa na ne yebehunu ewo yentemu ha awia no ano hye beye degree Celsius no aduasa mienu enti sei ena ene ntemu ha according to Ghana Meteo Logical Agency no ensuo ewo ewiem eho akwanya no eyo hanchemu aduanan enti wo kodwa so anopei no faade a se ekoba se bibia nsesa na nsuo no ba obetumi akata wo niema so ama bibiada aye kama ewo ho ede ama wo enti no yenhye no nso maka nkyero se de amakan eye Ghana Meteorological Agency no wo mo na ebosa amanie na Mercy Ifapadi ya wo ye deputy forecaster ono na ne nsahye saa amaneboyi ase ede emayen ade achia bia yeguso a anopei yesum ede koyenim na nyame ya adom ochena memene ene na ade chie kwasiada ena ene PP amanyokuo no wo mo eto aba ewo se wo mo eto no eno anopei ye hwe se kwan mutena yebedidi mu enkomo na memfa seda ema Nana Kwame ododo adamfo fa asamche ono ene ye executive producer nora na ne ho mfa no
nso yeguso kakran kakra ye kɔ ye ni ye bɔ mpa ye sɛ ne ho bɛ sane no na obetumi aba na adwuma ye ɛso afei yɛbɛda brada Philippus yɛbɛda ABENA ATAA GYAMFUWAAH ase wɔn nyinaa ɛka ho bi ɛna no pɛi yɛatena sɛ yɛde dwumadie no ba nkɔmɔ yɛwɔ hɔ no yɛbɛtwene nyinaa yɛda systematic ɛnso ase we are very much interactive ɛwɔ social media no so Facebook no yɛ SOMPA 106.1 FM ɛma akatuapa na YouTube no ye SOMPA FM live ubetimi ajoine na wode wadwen kyerɛ ene enkomo ahodo a ewodwa so enyina no aba abeka ho ama bibia aye kama enti yenhye eno enso ewo ho ade ache ma yenhwe nkrata mu nsem kakra atifi no na yemo kakra engum na yenko yenim anopei abusuanfo wohwe bono and a half echo the bokrata no obama ne PURC for ekyeremu se okoduma su ya transformer nsema na ewo ho no ade a wo mo hwe se bibia ebeye kama okọ Jan youth wo ma petition Bono East regional minister efa Senate West presiding member no eho de na asie a omo yesa ade eno no ade a ewo ho Ghana nsɛmtwerɛfoɔ ekuo no pani oda no wabɔ anhoba ama NDC chairman ya omo wo Kasoa area ho wama nanson say radio station a Obatampa radio omo kɔto share so ekɔbro adwumayɛfoɔ no omo mepakyɛw enye saa ene ekuo no ene wo mo ede no so ye asema wode aba ewo ha enom nkomo bebre eka we hu a anopei yaboa no na yede ne nyina eba na obeka ya nanu na nsuo yiri efa nipa bebre ewo enkran ene ne ntamu nsuo yiri fa sa nipa bebre ewo nkran ne ntamu no aban ye se yenyi sika emfa emwa wo mo nipa na akwa ahokyere mu ne ade no na edom kuma na ewo mrahye badwam no asam nie wo mo se wo mo hwe kwan ya atɔ no January di animu na yi se sika no ene ade a enema bebre ankoye sika 350 million Ghana cedi no chop bi abam chop ben ya eno so ho nsem ewo dawubo mu a anope yebo ho amane ede ema wo ni nyina no Ghana oman ho ensem enti anope yenhye nso Ghana abrantie bi a yefre na abutreka ni din de aseta Ghana ha bebre afra se ye ya bedi brunya na ye che no ye se abrantie wo ye nipa bi o sika pa na sa ni sika nya no ase nyina ne se America mrewa a wo makọ pension na woto wo mo mrade eje wo mo nsam sika dia broni beka ne se romance scam no eno bi na waya na afi na ya kire no ye de na court ye fa ha ye ba ha ye say ebe wi ase akohia se aban edane no edema America for nti se aban adane no enora ede asha America for nsa se munye na kwan ya mode no befa so bia no mone no enko enhye ewo ho fi se udi bone a na wadi bone nti anope hwe nkrata na o se abutreka extradited to US over 8 million romance scam eno no ewo ha enom ni nyina emu nkomodie ene anamontuo eda ha ye hwe na yabobo ho ama bibia ato eye na NHIA omone adwuma ebatan a omonsam ena National Health Insurance Scheme no efa anaye wadwuma efa womo ba amane se health insurance scheme no enkrofo atua sika omatua no yatua to ho se meyade a sika we de mebekwa ayaresabia nanso omatena se ahunu se ukoba bi ti se Eastern Regional enkrofo agi sika bi a yebeka ne se illegal charges ye agi sika bi a eni kwan se yegie eno ne ade a wo mo ba amane se ye ntena se efise pani a otena se ma mofrawe nanka ye ka nankanrefo a
ɔka ho bi ti yɛ mma saa kwan no nti yɛsɛ brɔfo no ɔsɛ ɔma crack it down ɛwɔ illegal charges a ɛkɔ so ɛwɔ eastern region no ɛho ɛno ne ade a ɔbɔ ho amaneɛ ɛnɛ dadua yi well ɛnɛ nso ɛyɛ fiada abɛyɛ yie na asi hɔ sɛ naano nso yire ɛba nkrane ade efi ɛde aba no nti yɛmprapra yɛpra nkrane a na ɛnyɛ nkranko a Ghana fi wɔ baabi a enti baabi a enso emprapra ne de na saa mprapra adwumadie yi ene na ɛhyɛ aseɛ amanebɔ kyerɛ sɛ ɔmampani mahama no ankasa na bedi akyire antena na professor wɔn nyinaa bɛkɔ chief of staff wɔn nyinaa bɛkɔ akɔboa bi ama yapra efi sɛ wade ayeye na ɛyɛ wa na wayɛ na de hyɛ anko a akɔ adwane nti wɔn nyinaa ene wɔn kɔka ho bi na yakɔ akɔpra ɛwɔ hɔ ɛnom ukɔ ɛyɛ National Lottery Authority a yɛsɛ yɛ hɔ nso kɛtasehye bi ɛbobɔba ɛwɔ hɔ ɛnom ɛno ho nsɛm krata no atete ho na yɛbɛhwɛ na yɛde emu nkɔmɔdie nyinaa ɛde abrɛw well ade akyea bia afei yɛmra nkokɔ nketenkete no ɛso menim sɛ yebetimi abo saa audio na mpesa nka yetie minister ankasa baade walsa yeye eho adwuma no Minister Eric Opoku Papa Eric Opoku oye nipa baako a ade baako a mepɛ wɔ ne ho ne sɛ ɔmfana sɛmsie oye nipa oye plain pa oye nipa sɛ osi kana sɛm ne sɛ osi yɛ ne niema no oye plain na nano kra eye finance minister beka nsem ede kire no efa ne ho no hwe kwan a ofa so a oyi ano o kan nsem no te se dia esie no o kan se dia etie wako parliament ngokon ketenkete no so wako kasa ho o kan se dia etie na anope yebedimu nkomo nti me bo ensemi eso oman na yetim no aye se oman no minim yebotaye me ka se minim yebotaye aban de nhyehyeye ba we na me pese me de boa ye nipa kro no aban de saa de no beboa ye no na yetwa ye ho na yasɛ saa de kro no ye wi a na yasɛ ya kan se ena aban no ba ye kura no ye hunu hwe enti unse onyini se ye ho enwanwa se Ghana for enye we nko aban de eni enhye bebre ena aba o man mu a ya ntumi ankutamu ye na wi ase no eso ama ye mfaso ade bi a matena se adwene ho a na mente ase enti mepese yetie enkomo no said the minister kan ye na ode yeni enko ye yentie minister. In fact, I will soon table a proposal before Parliament for consideration. If Parliament agrees, the Ministry of Food and Agriculture will support all parliamentarians to go into poultry production. In fact, as you speak, we are preparing. Honorable Minister, I'm talking about proposal. I'm saying that we have noted your assurance on this particular one, and we'll follow up with it. You have made two assurances. We'll follow up on each of them. You have made the assurance on the service centers. We shall visit them, the 50. Yes. And see to the conclusion, the construction, and make sure that you have that. And this promise you have also. Assurance you have also given about proposal. Yes. Trust me, a lot of the MPs, it would help them in their post-retirement. Okay. Enti abusanfo we ye emra sebadwafo no de ba yentie nkokon ketenkete de no ankasa ye wi ansa na we maba be kirem e de amaw yentie nkokon ketenkete e de no. Some also decided to kill and eat all. In fact, they were even sending me videos that, Honorable, we are eating everything.
But this is not meant for that immediate consumption. We just wanted people to rear them, sell, and reinvest so that it becomes Honorable Minister, businesses. that's the trending story, that they are eating the birds. You've seen it, that trending story you have just mentioned. It's trending. Yes. Oh, okay. That they are eating the birds. Oh, okay. But Mr. Chairman, even though we don't encourage that because we wanted them to capitalize on this, to earn something for their livelihoods. If that is what they have decided to do, at the national level in aggregation, it also helps. If they are able to build a good taste for locally produced poultry, that is a big plus for us. Yeah. We are Agric Minister, Yura Eric Opoku. Oko Assurance Committee enim and oko kan sa asemi. Ba minister asema kan ye. Ena me edeme ba nkoma me pese me no di anope so. Me hu se Ghana for ye ho enwanwa kakra. Ye ho enwanwa kakra ene se aban bi e ba akunwa so a oye promises. Me ba betena akunwa no so a ade we na meye. One of promises are 2024 ebeye popular ewo Ghana ha ansana ede NDC eba akunwa so no eye nkokon nketenkete. In other words, a poultry program ya abane yese ode eba. Edino ankasa kura no ema program no beji din. Nkokon nketenkete na eye kwan a aban pese ofaso na odi peja poultry adwumaye no mu ewo man Ghana. But ene enkomodie na asesa. Enkomodie na asesa no eye ade a enye de ana ye hwehwe e de free program no emu. Enkomodie na asesa nyina ne se Agric Minister ene ebo amane ye se wo mo a ye de nkokɔ nketenkete no ma wo mo no wo mo we nkokɔ no na ye we nkokɔ no nyina chi nso no wo mo anya kokoduro asan ye videos efa nkokɔ na ye we no ho e de kire minister say ampa ye we nkokɔ no really ye de niam bi di agro wo man mu enkokɔ na mo wie no monya kokoduro awe ena mo asan enya kokoduro ye ho video e de ma minister monkai hunu se sika no a ye de toye e de ma mo no enye minister no sika enye NDC sika enye President John Mahama ni sika eye Ghana man sika eye public ayi sika enti untumi nka se ye de oman sika aye program bi ye de amamo na mo bewe mo we na mo awe ne just say ye party na aba e na ya ma ye nkokɔ therefore ya we esuro bi anim ya we ya ye ho video kura e de ama minister efi say esuro bi anim ya we sa oman Ghana ye oman ya yani abrese pese chechire oman a anka obia waje nkokɔ no bi na wawe no e wo se by now nka nipa no ya kire no e wo mse ya de nkokɔ na mawo wona wo ye wo mo de ba de nkokɔ no enye minister na o che nkokɔ no wo mo ne bottom sika e na o de mawo e ye oman no sika enti wo wuntumi mfa o man sika nye de awo pe na waba be kan anya kokoduro aba be kan ho asem e wo TV ene radio so aye video e de ama eye akire minister ne say yawe ebusanfo question ene say mu amowe nkokɔ no yamfa ma mo se munwi wo mo at this time ye de ma wo mo se munye nkokɔ no wo mo nyina na nkokɔ na badwa so
ama nkrofo atɔ Ghana fo atɔ Ghana fo tɔ a mo brɛ na mo brɛ nkokɔ no ho no ɛno ne tɔ na yɛ tɔ a mo benya sika no ɛde afiri mu endi mo a mo gye nkokɔ na mo awie no yɛntumi ntena se ɛmfa nyɛ asede sɛm asɛm we na minister akɔtena parliament na o sere wa asɛm we ho and at this point minister no na sɛm ɔkaayɛ medi minister no ho yaw ɔse sɛ wɔn mo awie nkokɔ no mpo a at least wɔn mo develop taste for local poultry yɛnye minister deɛ no ntom yɛwi ne sɛsi awie a yɛ develop taste na wie no yɛwi a yɛbɛkɔ akɔnya bi wɔ hen na yɛasan aba abɛyɛ enti ɛnya deɛ ɛsɛ minister wode adeɛ wei edi agorɔ wososo so sɛ at least wɔn wi a wɔn develop sɛ ya na yɛyɛ a na aban interventions aban de ba na yɛsɛe no nye wei nko ebi esi pɛn yɛkɔyɛ nkɔmfɛm ɛwɔ sirem yɛte yɛ ne sɛ nkɔmfɛm na tu kɔ Burkina Faso ɛno deɛ just on the lighter side yɛsɛ nkɔmfɛm na tu kɔ Burkina Faso ɛbɛyɛ dede ne aseresere ɛne atwetwe wɔ man yi mu yɛwie yɛ hwete sam sika bi a yɛde kɔ wura mu no sika na hye nkɔmfɛm no a bɛpem nɛ wɔ mo ama yɛnya mfaso bi a wɔ so ɛnyɛ no nko ɔmampani kofo time yɛ ma nkrofo maslok loan yɛde kyɛ sɛ ɛnhyehyɛ bi a yɛde ba yɛde betu ohia ase nipa no fa ne sɛ maban na aba nti magye bi kura mentua ba yɛnkyekere ɔman saa aburokyire na mo so na mo pɛ hɔ akɔ no nya saa na ɔmo yɛ ho sɛ yɛde ɔman adeɛ ma wo yɛde aban sika ma wo sɛ yɛ adeɛ wei fa yɛ adeɛ wei a ɛsɛ sɛ wode yɛ ne sɛdeɛ a yɛde ma wo no yɛsɛ mo nyɛ nkokɔ no sɛ yadeɛ ne baayɛ sɛ biribi ne siiyɛ ɛna nkokɔ no wuyɛ de a ntiaseɛ wom but at this point no yɛsɛ yɛawe nkokɔ no yɛni problem Ghana fo a yɛaka yɛni problem sɛ mo awe nkokɔ no ba yɛ sika no wɔn sika na yɛde ma mo sɛ momfa nkɔyɛ saa program no ɛwɔ hefa at least na sika no botaeɛ ne sɛ momfa nyɛ nkokɔ no na ɛba ɛbɛba bɛsom Ghana fo na mo na yɛde ma mo no amawe no yɛbɛkɔ akonya ɛwɔ hen ade na yɛankasa yɛyɛ yɛ ho sɛde ayɛyɛ yɛntimi ntena ase na yɛsɔre a yɛse yɛde sei ɛno ano no yɛde yɛsɔre a yɛde sei aban de bibi aba na yɛhwɛ na agu ɛnkokɔ yi a yɛkan sɛ nipa na yɛ ɔno ne deɛ kora nka wɔnwe o sɛ yɛ ɔno ne deɛ a ɔno ne bottom sika na ɔde kɔtɔ yɛ nka wɔnwe obenya adagye ɛne abotere ɛwɔ mmoa no ho ɛnɛ aban na de ama no nti wa mmere aban na de ama no nti onim sɛ ɛyɛ yiw anya yiw Ghana asɛm yɛbɛka ne sɛ de ayɛ kana no pa ya yɛka wi a ɛno ano no mu yɛ sɛ ya na mama aman panimfoɔ no wɔ mo nsa si fam fi sɛ o mampani mahama na da yɛ so ne sɛ wo na akɔsan line ato aba maame enti sɛ maba maame so menyɛ wei ɛmfa mo atemamufoɔ enti wo ti ye ya yɛ ma wakokɔ a wankɔyɛ na wakɔwie no so ɔkyena bi ahokyerɛ ba na wɔse atwa wo ho ɛna aban kra yɛto yei ɛna yɛnya mfaso bia nso na wura fi sɛ aban no baayɛ no ɔyɛ ɔma wo mfaso na wo na wankita ne yie enti anɔpɛi sɛdeɛ ɛteɛ no yɛpɛ sɛ yɛhunu data no ɛkyerɛ sɛ minister wenyɛ sedeɛ wɔ parliament ɛsɛ ɔkɔ sere no bia yɛhia accountability ɛnkokɔ dodoɔ sɛ na yɛkyɛɛyɛ nipa dodoɔ sɛ na nya abie na sɛn na wɔn awe wɔn deɛ wɔn aka no dodoɔ yɛ sɛn ɛwɔ sɛ yɛhunu saa nneɛma no nyinaa sika dodoɔ sɛn
ena yade wura project no mu eye questions a e was a minister ekere ye mu enye a laughing matter enya asede na akotena parliament na akosere we ho eye accountability issue I was say you demand accountability ewom yes say you reset Ghana nti sa assembly si mre bi atwam ne wo de be cancel ma enye ye ye reset a ye to ne enya no gu ye kofa papa no na ye de no ye adwuma nti e was say accountability eba enema we mu we say aban entumi mfa sika enton kokko emma se monyen na waje nkokko no se mare yentumi entena oman mu saa nti ye pese ye hunu that is the issue, that is the reality, that is as it is. Say na wonso wadwen si ye o e was our program yi ye beba na yaba abetoa so ade achie bia ne emu ensem ye live e o Facebook jawadwen kire e wo ho ye ba sisi a na yatoa so e de afi ha enom kakra ye koyanim ade achie bia e wo ha enom ye ba sisi a na ya te enkomo yi afiri ho. Hey unya o kawe ni emfili yes kawe fuela mi de gumane Gold Super XP Run 95 and SP 91 aya one additives papa bi and yes any bobedio debut Gold Super XP Run 95 and SP 91 a higher grade fuel na so ne bone normal fuel ne pepepe o ma sheda yen senia enwentemu nti eboa mo siesika ene sanso hohuru engine mu yi fi bi efrim ka ne woso nti we nyina chi no ne bone normal fuel ne pepepe mum kai say additivated diesel XP so wo ho nti chese bibi wu ehun hia se driver bia beka se wo tiesika extra bia kwaje high grade fuel gole ayeni nyina sani mapai nyina ubenya no Gwal filling station wo TECHIMAN Timber Market Junction Eben Akina Hotel TECHIMAN sunyane kwantempo no so from wo ahomatofo iso 0242 76 1703 0242 68 9883 Goil good energy. Solid, oh, solid. Solid. Yes, solid foundation educational complex. Fapem mapa. Why no one pay? Our for abatane arefue. Esan say yamane dachi ejina ngomasuya wo nyane mfiti asienti. Solid foundation e frefra abatane awofo ne arefo se de nyankonton frefre nsuo yigina brem. Ye nyina ya de nyina Apostle George Asaredua. De nyamisro tine mu ana odi nyamisro mu ntete ahya chechefo mu masa etwum. Ya wodi dua ye mamu ama dachi mapa. Solid foundation educational complex butaye ne se ena enchepi you be the best maths and science school what TECHIMAN municipality Wabono East school each UC maths addition ebwa building ye mofra no IQ ye debating society ye cadet corps school you want share mapa edema enkura omoba preschool eye crèche edukosi KG2 esua 450 ya obedi nka ba fi admission mu no admission ye free kwa edema wo mu adi school fees pe ada wo mu betua ya renovate solid educational school complex aye munu twia ho was standard kitchen facility ya ye mofra de ne da akoma so ye CCTV cameras Emma ye mane bambo ene ahotoso ye wo buses efa ye mofra de wonko school ebeda nyina na abefo dual or student dex ahodo ye di free amonone emma ye mai tira so fom eji adesua yie emma ne ka wom tim ye wo TECHIMAN Jerusalem ye ben lo ya agyeman fie ho ye afre 0557 366 027 0597 427 012 0547 632 834 Solid Foundation Educational Complex TECHIMAN Fapem mapa emma esuafo dachi wiye enenti awofo abata na awefo wo mu da na wo mada Yo, kwame kwa se ye ka mmoa yendia ne de makwadiri mu pa baabi etimi to mmoa ho niema ehwe mmoa ma mo yeyie enye o maduane papa emo mo nyine yie de eye Ogvet Limited and I say Og Farm se wo ye mmoa na opa mo niema to poultry fees and awope and I say ondu e friend drugs no equipment ahudu obi apese feeders and drinkers enu aye de wo mmoa e ma yare kura e me how me no vaccines no saso and your feed meal day old chicks bookings wo pe mmoa dokota a wotumi hwehwe mmoa mu ehu de ha omo eji omo free yare mu mekanfo Ogvet ene de ama na nuane ne bia yeton ye wo Kujis products ye wo Chime Priest
barley agricare mash, wheat brine, soya bean meal, oyster shells, air crates, and a fenua nura. Ya defra and one aduane mo mudi o munyini ya from when ya pomudeno. Defend feed additives no. Ni nyina bi e Oak Farm. Kai se ope day old cheese me chen kokon ketwa yi bi. Aye dey free Holland naba. Obenye ni nyina bi ato Oak Farm. Oak Farm and a life natural and a ben ho pe. O kentampo tamale kwan ne so. Kwasi jan jomo building no actually hwa. Say ya frefra obeti ya fre 0248 685187 and now 0240 853720. Oak Farms, we got your animals covered. Contractor, I will see dying, and now say what the cement, any iron rod, any near maybe sa, any see dying there, and you are down for any you waiting your bow, a KB Boabing Company Limited. Sasso and a landlord for what dying up so says CBU, and then see I am Ramon. Now the affair plan of Bashas here, and you simple way would you? What then see when you mean now? Plumbing when you Biara, our KB Boabing Company Limited. Mom, we are well there's also and Kobe Bia, if free the open copy say Pin Pokrana, a KB Boabing Company Limited, of a base. Niemanu egu wholesale bocho bibi bia ope bia from crank to crank kai say a retail and wholesale pure cement elho afi cement ankasa ai didi dwuma no ahodo ni nyina ayo rods no size bia ope bia and afi nadoa ene niema bia tete sa no KB Boabing Company Limited o techiman hensa said the okokuma se no otra last bump na obo anim kakra o ye ni EX filling station no edi animohwe o wo kwan no pe abrosan na se wo cars so ho no ma ba bia okobia adobeko at a discounted prime chesi atete so ye beautiful for cry ubetumi afre 0537 472284 and now 0508 817144 KB Boabing Company Limited, your trusted building material partner. Saya kaye, say ma, any ye dache, and yet Sadia, na abatai, Yamshe Fapin Papa, and my ma. The Sasunti and a Midwest Media College, TECHIMAN Bunu East. I shall share Jumadia Sunokokra, I your friend say, Quiz Corner, way a Jumadia, a year inter-school radio quiz. I said Jumadia, Midwest Media College, TECHIMAN Bunu East, Adiaba, na Kai National Success School, sir, who are TECHIMAN Kropoemu, any Unkra, I try TECHIMAN, who are Shenina, Mumatremudin, said Yabaya Jumadia, Monsubenya. Na modi mu ho awura mu bi ebeba so memenda wei ene memenda bia ewo kasafidi a wutie wo so Free FM 97.5 FM na kai national so say subject ni bi eye English language mechira brofo kasa mathematics enkontabuo science abodie mu nyansape social studies current affairs and afa general knowledge mawremfi experience enso eka ho na sa dwumadie achedie bebre ene wom enti schools ahodo muntutu mirika na mo matwere mudin sade Ebra no so a monso mubetumi ade mu ho awura mu bi wo pe enkyerɛkyerɛmu a wobetumi afrɛ ehoma mebubo so 0509 495065 anase 0242 761703 Midwest Media College Quiz Corner ye mada chinti muma yemfa ye ho enwura mu Dia Sidia, Ashama Funuma, order for say savings account, current account, Susu account, and Mofra savings account, shares account, and a fixed deposit investment, and a pesoya, make for second Advent cooperative credit union, and amount, and many that's what's out there, Mesa Sidio, so a Pabosia pa, see a Pabosia, Eddie Jumadia, or your number one, and to one of a trade loan, or Pesica Eddie Ega, and that's one Casa Pabosia, the Ayawadia, say, and woman Snowman Pabosia, Eddie Shiadia, set car, what Jumana, or your friend auto loan, group loan so, or maybe your second Advent cooperative credit union. Your special loans so a bini funeral loan and I say emergency loans are interested so at the favor course attitude nanti savings account no your interest rate that's why you may be no be bia say 1 month me chira boso me ba kokko pem boso me eye dumienu no wo emfaso a beto osika se friend interest no na wona or your fixed deposit dey what adi but you send yema nyina ade amount say bibia ne baby a obenya mfaso afri so say see ade odofo so osika se metinya koya na make for second Advent cooperative credit union and the amawo oba second Advent cooperative credit union ewo TECHIMAN kransa kwan so SDA Central Church wa 0543 567554 and now 050 2696729 second Advent cooperative credit union. Your financial success is our priority.
Kwadu yeshia ede na ede wa ba pharmacy ha. Me bepe Dan Miller Herbal Mixture. Me hunam ye me ya pa. Menum wato. Mentimi ne hwe. Me koye test yesi malaria ma wan bi wo. Na me se ye me sa na me nya Dan Miller Herbal Mixture no mo a na me ho ato me. Na wo so amania. Me nso me bepe Dan Miller TP mixture ama me wife akon etia ne abdominal ene ne menstrual pains. Oh no hene. Ene watena veranda nso ho no. Ose na ya se wie no dodo. Sister Mercy ka fra why? My yasi wie remi no. Me jime ho enye. Me ni da so ne Dan Miller TP mixture. Enua na age me wife nsu. Dan Miller TP mixture ene Dan Miller herbal mixture. Enro na nampa. Our pharmacies herbal and over the counter licensed medicine sellers. Dudua ko Dan Miller Herbal Center, TECHIMAN, Buru East. Ana friend 020-609-9974 and 0546-439944. Na sharon so apemfo abaton mo manufo no kwada woni mfiedu yenu nka ho. Obi aso da ya wo so fa wo. Nemum Dr. Tujamfi Dr. Tam da so ya wo da Medimafo Herbal Hospital no no. Ono de da ya onyankopon so no no. Wo da enua eni habama wo de sayare edi kire no. Ambeso banfa so magana nyina. Eyampa o, ebubuafo ani stroke 40 apo enante. Ema won na wo ni yare ehu ade esna pane. Still diabetes, hypertension, prostate, malaria, ekirese yare bia. Eda so ye tatia e wo Dr. Tujamfi eni so. Be say agide wo wuo eni de esie no. Na mema mo connection no afon aya hwanu. Hey, Dr. Peja Muama say binum de eche kuro yi. Awo so de onye uska bia. Agisenyi san na betoma ansa na watua ho aseda kakra. Apart from Kumasi branch, yeah, wo Kumasi Agogo. Opposite government hospital no. Any enkrade wo pokuase ba yira kwan so no. Medimafo Herbal Hospital asanya branch foforo kra. E wo takwa esaman kakraba community center area hwa. Bibia ni afre 0244 774 282 ana 0500 727215. Udimafo ne hwa. Right, ebusuafo yedamu nyina ase se mo atwen na yakwa aba. Ade achen bia dwumade nie kakra ye koye nim na ene nso eye efiada nti unim sade ye ne fiada bia no ye wo eye Friday special e wo ho a ye de ebema wo kwan ba mu a wo de wadwen kire ene nkita hodie ene nsusue nyina ebeba ene on Friday special no enkomo e daba maso no nkomo no so ye special enkomo no pa entoma komo no e de achinye kese aba enkomo no ye enkomo a asema asie no afanu mienu ntam ena sa asem ye asie na eno ena ye pese ye wadwen kire e wo ho eno na anuanum yi e pe wadwen kire ebidafo betena asesese a na wo mo de wo madwen kire aba na de na da pono so ene Friday special de da pono so nie abusuafo anuanum mienu a wo mo enye anuanum se maame ba komma but anuanum se o ye nyina ye tentamu nti yenim ye ho ena wo ba kon kodwam enti osori ya wo kodwam no ena nipa no emane no se o ba to ade we breme o mani sika se to sa ade no breme no nipa no nso a ono o kodwam a yamane no o shop bi a oto ade da bia oto ade wo ho ndie beka so ye customer e wo sa shop no na sa shop no ye customer e wo ho no okoto amanede na ye de amane no na nipa no say oh wo de oto ade wo me hapa enu nti me de jiweto enema na wato no so wato nipa no nema wa amane no ena nipa na to ade na okoto ye nipa no de nim say ono ne babe babeto se de bi oto nema wo ho nti na obedru ye no ena ono a ye mane no oyi entoso no se entoso no de because me ye customer e was a shop ho nti ena ye de entoso no maame na wo de a wo mane me no eni ejowade de a o mane no se da bi se me maama ne wanka nipa no onya kwan na wato so enti no entoso no ye media enti meji ade na mesoma wo no na masan ya gentoso na ka ho ena nipa no so se da bi ade na wo nso o kan sa mento no sa pepepe na matode abra wi enti wo de je wo de entoso no de ye mea me de afi se me ye customer e wo shop ho
we ene de achinja bai anope ye bisa se ode entoso no manipa na eyeye ana ode mana enyeye ana ugiri se ewo se ofa ntoso no ana ode made a osoma no omane no no ode ntoso no ema no we ni nkomo a anope eda pono so a yedi wadwen wo ho ye de wo hia number no ye 0597 994 994 0597 994 994 and afi 0509 438 461 0509 438 461 eno ne number mienu a yede eye adwuma abedafo dikan atena senti no yebeti wo ma twenkyere ewia ansa na do de aba beka ho systematic atenase system. Good morning mejo sunana na apom nyame adom nyame krokra yemu na adepa nso achi yede nyame ase ade chi dia na ese no ano no ade chi eno ano no enkomo nyame ai bebre. That's right asama edaba maso ne ene Friday special e wo se yetume ehwe na yebɔ nkomo nipa mienu asama si wo montem wo kodwam ena nipa na mane wo so wo adekro na wo mane wo no wo shop bia to ade wo da bia wo call ya pe ena akoto na shop run so wo de wo ya me customer to ade nti wato we kura wo de giwe kan ho sento so ena oto so beduru ye no na nipa no say mento so no de minti no de nto so no to so ndi mento so no mefa onema na me ho onema no anyesa nka me nko nka wo nko ho ndi oje ye bisa se oje a eyeye anase enyeye. Okay, nana maminda wasina minche watie fomra Sompa Friday special no so we Sompa Friday special na de bia ye de bram na otwi bia right ye de brem no ene ya na systematic press net na so ene no within ade chen bia no sure na ya na shase no twimpa mu sure enso ene ye pese fa course no mo se na sa na o kan ai sa bebe na so pese o fa course no mo nti o shase no twi ya na o fa course na cause say obiwi na fe watu aso nana was Sompa Friday special na ya na yesua de powers. That's right that's right emphasize dwumade ni ya obi anso a wotie ne sa mrede obi adwen no odwen wona woni credit no so no me omo prepare. That's right. So bubo number no number is 0597 994 994 0597 994 994 right enti neze bi tu ma banana me de se mo hano pe ma mencha mame amankwa okay yes na ebia wa mane me wo ho me infan se me no le tifie sure also system to ade wo ho brem na wa mane me wo ho no na me dru na mame no eto me so a me ba me mfa ma ho I didn't amfa ma no ma me mfa ma no because me right enti na me na me ko enko wa na wo ko ya anka mame no on to so okay say one na osi mu pampan ko ya anka on because onye na regular customer okay and then here one and a two me na mato ade wo ho ato ade wo ho da previously near mama to ho bebre no and then mama me na to so ato mi so and the first time mama ko ho na mama ko ho the first time mama ko ho na to so no ba emum na emum adwuma no me misika na ya adwuma ni nyina okay because obi so be ka say ono so ansoma wo ho no ma anka that material movement no enya de amame no be ka say o ye customer nti unama na wa frɛ wo ndi wo kwa wo ko osoma wo nti e wo say wo de ma no ene de na na no kre ebi kra no pa no mitwa mu ho maame no hu me wa mfrɛ me anka se wo ta beta de wa anti jinto so onde no kre na mu mpese me ma nipa no ma ne me ti asese me niema mato wo honum over years sa adwuma no me ana ma yo we di ka hyehyɛ adwuma na to ho na ma hyehyɛ adwuma na to dada me ana mato na ado ana ne no entoso abo afi na ntoso no aso aba enti me no ne chese all this one me to ade ho nto me so da enti untimi me kan kyerɛ me sɛ ne no wo na wo mani mi nti no
me fa sa ntoso no ma ene ne de ensi me fa ma o ka say yen chekra me ma enya de am because me from the one am shas ye me to ade ho ena ma me no me to ade ho enso nani a anka obekọ ho 100 times on to so ena enya obi anso no to no so ena mpese ma nipa no ma ne me ne ya we say ono an esi mu pan ko ya anka maame ne ni that morning so na maame no so aye na dwen say sa da no obi obeto ade bi obeto no so ntinka ono an ekọ ye kura nka sero benya nto so no okay say bia sa ka ho de a say maame no adwi mu no say sa et sa de say obi obeba bi obeto no so a ba say entansi o say ento so de entansi ebi asma ba ho ntina nipa na kasa but maame no nka say ne wo obi obeba bi obeto no so da ebi asma ba ho ntina nipa no opesa o de no betetare ho but say na me amasimu pampan na maba beto na ya sa o de o ma ne me o se sugar na o suma me a se den na o suma me a o ma me 100 cedis a me do 100 cedis abro 100 cedis ne ma bro se sa o mu a me do won se sa account no aden na ntoso no so eno ba be ya asem o yentam hono na o ji achinge se wo no se sichira na wonya ready se ukoto asichire ono na amane wo ena maame na to so enti sabio ne sumana osuma wo no ene ma entoso no baaye therefore bibia benefit bia ne sumana de baaye na se ba ne honom ane opeso chese onu na e wo sentoso no oje eno no o kanisa eno krese wa mane me wo ho ana wa suma me wo ho a anka mensa enka bi se me wo menye madwen se me kotade nka nto so se mbia ni bibia nemmum asa na maame no to me so no madika aka se because we are regular customer anana me ka se ma to niema wo ha che ntino for be me 100,000 Ghana cedis bia de me atade o enti nya wo no that day now 500 bia de money me na now 1,000 Ghana bi na o de money me sadan ma me de to ade no eno no ne ma wo santo so na ye me scam spend wo hop nje wo se me di mi fa so sanfa so na me dia right sanfa so okay me dia nti e ma ne ye na adwen se nipa na amfa nto so na umpe wo se print so no o ma ne 100 cedis ade ene ya bre 100 e ma se wa ma ne me se na me koto TV embro na me ko ya to me so TV kito abako ana even kwa se me dru honom no mo ye promotion buy one get one na bia auto TV no kura bia ya ma o kettle bi na buy one get one free o say one e ka hon me family o smart me TV back home and I me my fortunate and I me konya baby I buy one get one free and me na was smart me ntinka me kwa mfa so am one free no ye wo a wo soma wo no wo dia me nyankopon kwa wo kwan na ofa so di shira obi a utimi nka nchem ze mi shira we wo be bo agu because o ka se me nkoto ebia washing machine me drew hono na ye promotion yes buy one get one free osuma me washing machine na una onim ne bo na na fixed price what the enquiry yama price no yama price na wo kan say sika no pepepe kire me machine a ope me ko ye no aso na me dia bro but buy one get one free bam no metim ko akase anibre na ye no because enya anibra aden na o machine a osuma me no so ma me 1,000 Ghana me the 1,000 Ghana machine bro afi di mbiem 1,000 Ghana machine de odi amano ene de entiase ewom but 1,000 Ghana machine no so na ekofa one free no buy ena mpese me kire say wo di ga build madika toniema wo ho no mo toniema wo ho no mo antiro sa relationship no enya once ayibi na osuma so like I say adenti adabia so to ade wo ho no ma me no so onye den on to so na edano nko na obeto so the chain say nyankopon fa ne bo a on to ntem ena ye wo mrema bibia samre no na ye emra e was ntuso no ba enti e bi krampa anka sada no so amane me a ka the next day me kwa anka beba enti o envan say anka me next purchase ame wo ho no no ntuso e de ntuso na beba ena o no
ona wo ma ne me wo ho what must say bia ma me ni trim no boy wo to ade wo ha pa anti ne next purchase bia na next time obeto free bia meto no so na wo sa me next time no ebe yes wo na wa ma ne me ebe yes wo na wa ma wo na wa ma ne me no enkyere sa wo na wa ma ne me nti no e wo say ye de ma me fa so me fa ma wo da mate abusafo ye be ma mo bamba systematic na wate ne nka no dwumadi oni se fia da bi ono na otena so ono awie ne de yi no ye be ma eye atanso akere adwen akere adwen ewie a ye be ma kwan na de aba number no je to ho 0597994994 0509438461 ye bisa se entoso no ode mana eyeye wokoto ade obi amana se to ade breme na wakọ shop a to ade pa na shop uru an se oto ade wo ha mana ye me fedodo wato wade awie me de we ato so ubedu fi a nipa na se oje ode mawa ode mana eyeye ana se enyeye abena asama eda honi systematic say on the or the money pan enye obua 1000 Ghana dey our money no 1000 na or dey ma obua ni aka che bia dey o dey ma minti o ana obua ba me fa ache mama mpanifo titi na ni tiro mutie ade che bia dwumadie na eye efiada enti no Friday special no e wa de che bia so na ya tena se nso ye di bay nana me ma de kire no me ne sister mu nya adwen kra obua and e didn't tell na nya adwen na adenti na me mama no se to ade bre me na sa ada no koye na se ye de ntoso aka ho a onfa ni nyina ma me sabe ye kro no na agbo me enti wo wa ni wo koye no na sika me de ma no anso na mama ne ka se usika do ta de no anura anko de bi ba so ana Anko be ba be kan chiro se usika ade ma na na nso nti fa bi ka na kra me de ato aso kra meje sanko beje ngo beje enti adenti na wa to ade mi di me na mama ne wo dan kra nya me anka won kosto ho kasa ada no nko o senka da foforo bi obekọ ma me ne beto no so na mama ne ye promotion ade tia ahyiagu kasa ada no kra nka sabe bia na sika kra ni hunya wadwon se da bia to ade enti ene obekọ ho nti me na mkasa obro se de ye juta de ma me nti wakoduo na chede bia ba wo wa na so wo de ma me nipa na o mane no wa o mane no fa de kwa ye nyina fa ma me wo ba ya na se bibi shema wo bi shema me na obeka me ana so de ma me na mkasa obro wa ya de kwa kwa ye ntoso na ba no jibidi a ene mtimi de ma eno ye so no nko na kasa wo fa ma me de ya wa na sisi no osisi me no sabe ye kro no no obo me wo me na me kasa kro ma me ya de auto yi 1 cd na wo kwa auto na me ma 100 cds na wo to ade 100 cds no ena ma me kasa ene sa de me ma wa chede na fakọ na me mama na se bibia be kan wa onfa ma me okọ na ka ye ayi an ka se me na masoma ho nti no anka ma no da sumuna so bibi kra to wa ka be ka se wo sorry wo nya wa disa wo kọ ho me na masoma wo nti me na wo se me hwe wo right enti bibia be ka hu bia no me mfa so wo de ma me na ye me mi pem me ka se obra se de wa ye ntu so jibidi a ene kwan so na wo ka so mfa ma me dia ene ni da ho ene onya akra musika no kra no ko no anka on to ade no ko be ka se firato okay enti won fa me bibia enti wo de sense wo na osoma no ho enti no ne e ba mu bia no eya wo dia because bibi born si yanke bebo odin me na masoma no mana akwaji na ni so enti bibia adam so enti bibia eda so enti fa so aba e wo se me na ade me bibia ma me o de ma me na mka se o nto so na ma me de to so no gia ene perfect na me ma wo se nye nto so kwa na jete wo bre so de ana je se ndia wo na ade ama no ka no kra che nipa na wa soma wo no se me kwa sei na abo e ka ba ya sa de bebre me okay no na o we mu na ka ncha me ma soma se ba na wa ko ho na ye ya fa me ono no ata kire se metene de na asepa but me no o ti e fa na no disagree o si se me ko e na anso a me ba catch of course I was say me be catch because me una wasoma me ena una wasoma me no na o catch me say o pe TV one mami se 32 inches na opa wa catch me ena makoto de abre o say o ti say ya to me sunti no
Oh, Baba Jinto so no na. Right. Oko ene say buy one get one free. But also am before TV back onti any brand. Be ube answer na one to argument one to TV na nka unya one free no. Also am TV back on. Na me dey TV back on bro. Say achade abeka ho dodo dia. TV back on ni ho a nka unya one free no. Nyame shira nipa na mama mbisa. Nyame shira nipa. Na we kro na agbo mi no. Oh ye kro na agbo mi. Kro na agbo mi. David. Na what say? Me na suma me o Jimmy sister say insisa nka ho. Say masuma na nka sisa kan fa mama na. Me ba me no sisa no nyina ma o. Enti say ya so a menti na ukọ ho. Menti ase o. Ede baba ye no. O de ade a wo suma no ama. Or the say TV or the amount. Insisa woman or the amount. Ni aka chire no de. De aka chire me. Oh, ni de aka chire jinam sit down. Me ba. Okay. Mama ka say me pe TV enti kokuma skota na akona se ntoso abaso a. Buy one get one free. O say the osuma mtaji nti mama tonsi no. The ayo kro no na ayo kro no. Na me ko. System fasina yen kwa ahoma no so. Na me ko no. Right. Ena me tika mu na me ko. Ka so nipa na etwi ka e machine enti me ko e na nyame fa sama na ye ya eno so anka obako ka che me ma me say me na me ma na oba no na wa free mu ntie ne fa me say oba fa me ye ne e wo de ne ye na ho ka bia ne ho ama ne bia ho ti go bia be ka che ma busu afo say una wa ma ne mi nti na ye no be fa ho ka nyina na ka wa ni da na mra me ma yi udi ano say se me ko iskana nso a nka me ba be je wo an me ba be je because ma chire omu na me bisa o say me ko na nyame mfa samba ye ka na me ko nsia bi aba na ma ye ya wo ko ma busu afo say boy no mo fa me nye de mo de ne ye na because na me so na we free man na ya de suma ba eno de on to me nka say ye mfa no nye ne o ye but at least so what de ye de be bo no so mo no o ba so bo na ko ti say udi be da so sa afebo udi ne da so mpo ne nya so twen pa o mu ni say kofi o pa say betimi de mi afa mara kwan so asi because say wo na asoma banti bibi ato ni bia no wa na me je me ba aye no aye man so ya de betita no ya kanda ba ko ma e confuse anopa early morning pa ene Maso wasuma me ade o ka se o pe TV a me ko ye buy one get one free o TV no se 32 inches a me dia bro e se box me ntia no ba one free na ka o sa se o de ya me de ya me de ya o mu na no abayo ya so TV na danfo ka so ya nko pap wonko ji ani kakre o kwa ya wo film ni na danfo yi ni ya bisa no ya kwhye no ya boni ene ne da so bani da busu afo kwa susu se woni bibi wa mefra no anko ha manti me masuma na se ka BBC ya wo busu mebom somo chekwa betumi achebe meji atum na wakwa na achedi ha ba also the mame me da se ata enti na krono no obo no ka che no fa me mame krono anka mabo krono a ene se me ko e mama ene se bia me ko yen kwa ahoma no so na yentie afrefo nso me pa che number no ye 0597 994994 0597 994994 o ba na wa ba be kire wadwen wo ne systematic ya adwen ana wo ne ata na ya adwen sawa obi amane wo ukodi dwa bre no ukoye na ya to so o se entoso no de uto ade ho ye customer nti ye wo dia saa enkomoi ene da pono so a ye twe no esre ene abasa wo de wo mu ye de wo hia onso adwen kire enkomoi ugina hefa ye ma kwan na wabaso o ba wadwen kire so ena odeba se be ya bibia ebe ye kama ede amayen ade a che bia so no Friday special eduru fiada no pa bia se ya na ye bon komo no ewo eha enom ede mawo ye di sa nkomo we edi sua de ye gi sa chinje we edi sua de ne enti ye ne sa ene se abrabo mu no ne asetena mu no sansem we ya ne sisi obekọ fie bi mu asem we nti obi kura na obi aya aka obekọ fie bi mu no asem we nti obi na obi akontokwa den pa enti ye kan se no na ye kan de asua de wadwen kire ne se ye ode mana eyeye ana wanfa mana ena ye good morning good morning me ba cho odi ne ba bi akasa fi amekasa
Yeah, that's it. Me bacho. Oh, ya ma ukwan. Me person me catch them radio station was straightforward. But they can and if I need to do anybody you know. Yeah, person you change, person you change. And then we can cross and we can do. Right. Opening Wadaroma. Oh, said ya usiti asam na say. Ba wo de wo adwenkyere Wadaroma kyere ewo ho Wadaroma mpacho. Okay, Yamfa will be for good morning. We didn't baby Alcasafi. Okay, me da se my inti wa no pay. Aine. Okay. All right. Okay. Yeah, da se bebre o se ya ono de anka on fa ma na BBC yanka ya ono a. Good morning. Hello, good morning. Me ba cha udini baby Alcasafi. Me ba cha me free kwana. Me da se mira my inti o. Unyama mention no fe na me momo ba so na eduma mobo. Right. Na no pattern so na say kwara na we stress kwara na wo free ya ka comment na wo make here no. What was one time ra na wo ma me pacho. Said you. When na wa so na na mo e won sie do. Okia ne ni o ka so we ya ye ken. Ofa na say di chia ne. I idea this is realize. About what me ko ni adia na say can I say unye interested ya is let me say ka say am kan kan ala no me ne nya adro on san so no peri pedinka yeah da say na mo ba master no so no me nya ta jam fi ya adne san say ya suman na say ukonya ade na say wan fa ma condition no kwa penyin sakro no say what the benefit ni so ya o ba ka say nkenya fi kwa penyin sakro no penyin sakro say Uze na nyama na another so you need twofold. Right. You say dia own business na wo ye. E bia me me turn TV. Ma dia me ho so. Se me turn TV. Enti TV na me phone no. Na se wa ba be ma me say me fa TV mra dia e no die say ya duma me ya me person fa so na ni ye. Right. Ma nia mo ta da small die. E no enye your friend say business. This is be where Chira and Saudi Brami because no Uba the Juna TV na say ya. So the thing you view. Don't say it is and the when you are there own farm money. One farm money that means so just a jubi. That means in jubi. But I just a business and I'll go for TV that found the Obama say ya. And I tell me crime and you want to make me so maybe a ninja, you know. It's a different one, but we should be only for Toba. What a penny do, Manin do, Sissy, you soon as and to be viewers, to say, right. That's all, Fabia, and you have chrono, and I said, yes, that's Sibebre. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Me bacha udini baby Alcasafi. Me bacha me the Eric, me da se my inti umira. It's my radiance. I wasn't believe and the Omodi made it also. Because we do on small to Abba. The next day, no was small now, but the difference of first one and second one more. I not think, yeah, what you're watching that you were going to win over so many years when you are the next time. A benefit is of it by next first one of those and another time when Bunny is when I didn't be originated, there was also making. Yeah, that's it. Over to my friend also Wabaso. Number is 0597 994 994 0597 994 994. Sounds so and a 0509 438 461. Hello, good morning. Udeni baby Alcasafi. Me da se my inti umira. I already should have no problem. But man, we can first and son of man can only camera on my patcho. Because Ubia would the way the radio 18.1 as all your listeners. Because I give you idea. I see the baby a wabra boom. Why? Because
Uni say we market na meta de na lady bi ba say ono oye tufo ni ma no obetu koton na oba adene boy 35 tufo na di mo 33 nti meanwhile onu koduru a it has one wo boy was what to so right na me o chere say ni sika na wo de ba ye no enso nti wo frɛ nipa na wo soma no no na o ka chere say ne wo peti bi no ba ne wo no no eno no ye 35 right enya bo na woto na say no beton 40 cedis and nipa na say ade nko ana and wo ka say bio me mete so because we your customer right and customer dis okodu na auto 40 onye boni enti me ne oba na ya to the sense say obi suma wo sa akwan no so dia e wo so wo na adodi bo ho a e wo di ba kwa de man se nipa no pemu o se bi na me ka se nipa no pemu na ka se e de wo kwanya ba wo bia no and de dia and de sa ale na se wa mfa ma no dia and de nyansa koro no Erade Nshira won so anope. Good morning. Good morning. We dey ni baby akasafi. Efrem Ajimendia, Kasefri Bono, Dubai, Domesia. Meda say openi ma yenti o anope. Me pacho me pese ni bisa abrantia no sin faka grade. The idea thanka ade na okoto na anyen to so ene ye nteso a ko be ki balance na pa ana o the balance no be kwa akache. Okay. Okay. Yo. Thanka ade na okoto ye ade bi se biane. Emo na oye. Ena wosi wa ade woto ade ha. Into what ni bi go so. Ma ye ni ma ba nto ko aku ede mo na ko si baby. Ko dinto so na fi so antan o dia komenu ya na. Last question, so this and say, was it buy one, get one free? If you feel any idea, buy one, you see a hook or idea. Shanka one can talk to be now to be many Pacumpa. I buy one, get one free. A buy two, get two free. It could be having any free, now one for free. Then you make any question, okay, only free a command. Now one talk free need the identity offer. Okay. That's all Kakati Pacosa, 190 coin, Lucia, and Lucia. Yantes want us out to take us a Makotoma on the account of about a tea and something the account, and the Muncomagia, and Yamra meaning that. Yeah, that's an also adventure no pay with the buyer. Adiachi be Friday special. Ofre, with the adventure na Babetum na Yako. Good morning. Good morning. Udini baby Akasafi. Na o radio no enko from kakra. Sorry. When to me nyina obetimi akọ na wasan aba. Friday special ne anopa sama ye bisa obi okay. Good morning. Good morning. Udini baby Akasafi. Oh, right for. Yes sir. Hey, also for me that's my intio. Mate. Okay. It's just that we are just that will be more. I gave you. Yeah, never the bedroom. And people who are opening that was the on the beer. Only today, absolutely. And you're right. And so what the Oshman Nadia command. That would take and then you put it what yet. And I'm smart. That no Nanka Bianca. One tell one call. Right. Yanso that's Bebre. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Me ba jo nyame adon ye ho ye pa opani. Ma mi ti opani. E come pa, mo je radio educate. No correct. Very good. Baba no first time I will call it as a worker na jino enye fine. Right. Yeah, that's. Na ye say very good pa. Office had no nipa de o say we dem si wan pa. You would na ma small. I ko na wanya chedi. O say we dey money pa kro. I say dem no dey. So the man of Pakura was man. Example be a question in Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Small bit of cotton gombreno. Them the mutu akadia. Aine. Ethiopia. What example one city. In the one by Allah, Kwasuna, we should talk for 1-2 city. And what did you know? Cotton one city, don't know one city, and all the cover comes to the Muhammad. Right. Because we have the idea to be the massive. Yes, that's Yamin Shroud, no doubt the buyer. Good morning. Good morning. Me pacha udini baby Okasafi. And pacha ndi dia let me say to question number 1. Me da say brale zo ma enti wa no pay. Opa ikete e bo abaso pa na djuma di ne de wa ma agena na da ho fa. We kire say
only Nipanama, Anawa, who ye libre pa, ye libre. The son said, when in Brenet and Gamma Suma, on Asenga, if you say a Tusuka, Fabra, Membu, movie. And I want you to look at it, my wow. And the other day, I don't pay, you also pay. No, correct. Right. Yen so yeda say ene anope no dia wo de baaye e wo ha enom. Ade a chie bia. Hello, good morning. Hello. Good morning, sir. Morning. Me ba che odi ni ba bia akasa fi. I'm akasa fro so. Me da say, maminti o opening. Some of them I'm ready to go. Some of them I'm ready to go on say on. Men ko ta pa na le pa so na wan wo ya we se e ro ma chana de to ma ya we so ma chana de na se e wo otum so bi e ne pa no kura e be ko nu so mu chana de kura so ta ade na wa fra na asma no na le pa ko bi da so kura ya ka mi fre ba ka ye nya te ye nya ba chai okay aine ka men ko ye nyina ye mi di bana un so e be o ye na ru se mama na chama de ne ga ye se we da ru so me e ro so na wa ye ne pana ka jo ye ne pana ka jo se a to so so ma ne o kwa me mi de ka de ko ma na fa se wona we no ko so ma da okay I know ye ne customer na so e be ne pa so ti ba ne pa so ko ba mi na so so ya o kwa to ade wa mame wona wan tun ko ba nya na sa ko ze ko sama papa na ko sama se o wa ade mun tan do ta ba ha ya de udi ay de na ya de pa na wa se ay be o de ko na rent na won fa de no brano e me ko ra se ay ma su wa ye nya na ba che okay ya da say ene wa dwen kire good morning hello good morning good morning me ba che odi ni ba bia okasa fi Okankan me kasa fi fa kwasi. Me da say Mira my nti wa no pay. E ma omoni adwuma ni adwen kire papa. Ya je osu aburu. Ba cho Osman se won koto nto so ana se won koto ade mren. What's won koto ade? Na me nto so ana afase dia wasma me se me nkobet mi konya afase dia ya wodia. Da bi. Na mi konya wu ya wodia tanya me bra akona kan mi konya wu ya ne dia. Ni wu a. Na me kura nti na me ba be kan sa asem na so me meka nim dia ya bra no ko fan me nko kan no oni ma ba die tinye bia nti asem no de wono wa digja wa aye ni investment wo ha ke ena ni nti ye tu na de no so nti na se o de bre wo won ko ta de wo hoda so me nko ta de wan ka se me nko to nto so nti enya ne dia okay yeah, that's it. Nyaminshira won so no wadwen kire. Hello, good morning. Hello, Chairman. Yes, sir. The patrol sisi e man na sama o kan no. Who say this no statement bi say obi be fa na damfo e ne ko pap ko ji omu ani e ko wi ati wu aba. Abusuafo 100 ne say won na be fa no ko nidi na egusu aye ebo. Enti senka system ko ye no e na ko pira ye. Oku pray ya. Wanda suma o. Sisa ta na suma o. Aine. Idi sisa ta na suma media. And just now you're responsible. I was say when I was shano e ma ho to no. Idi system wa ko na so wa ko nya de dia. I was say with the bring you pano. This ko nya ska krom na he master center ko na ga system e ko test ska krom bu na e kan papa mu pa wo Kristo pa so pa dia. Oh sister wo suma no me ko minya de sei. No ko se na me ko me kan na. No question pass ye kan bag mu true pa dia nka wusuma me no kwanso ade sei na minyaye ye de nyame ase ye de what is say urade ga to bere ntu de fa and wo honom na so fa sa wa suma me sam min koto ade mbere na me ko ya to so na di krim pa de wo so ka nyine ba so me ko no ye to so sei nti se na wu se do so na se chena bi o pa na se ye ketwa we say India, may your customer. If you go to it, you see. You also can create any permanent to no demand. Okay. Yeah, that's a bebre. Also, pay ye wadwen chere. Ubetimi afre na waba abechere wadwen e won komo ho. Ye chere adwen sua de. Good morning. Good morning. Me ba che wodi ni ba bia akasa fi. Right from me and what I ba. Osofo. Aha. Atuma e de gasuno.
ye kadri a share yamia some me die the better year. Anything obi ye identity from the biasi from the and our family. If you mean from another, biasi ye or don't need content yet. I was saying, right. Yen so yeda say bebre 0597994994 0509438461 ni nyina ho kwan eda ho ubetimi afre waba be kire wadwen na afoforo asua unim de no ebi saa asema asie wo na atowa nka ugina bia be ye de wo he a wo de be manipa no ana omfa ma no say yasoma obi asoma say kwoto ade ma nefia da okutechiman dwam obi amane wo ko ye nipa ne say otato ade enti mato so wo de be ma nipa na amfa ma no sorry ubetimi akoso na wafre na waba saa asemi na de achinja ba no pe ye kira dwen esi ye fie mu da bia esi enwuma mu da bia esi nipa ne nipa bebre entem we ama nipa ne bikuro ne bi yaka ye pese ye de sua de ese ochina se bi ba wakwan mu ebi to a de na wusua ede afiri mu we na ma obroni beka se ye de pe social change ye de pensesa ewo abrabo ene asetena emu ubetimi aba na waba abekire adwen number ne ye 0597 994 994 0597 994 994 Vodafone is 0509 438 461 0509 438 461 system nana I'm say yam koma mesa but me da so gina bibia me gina because o mane me se me nkoto ade one mane me se me nkopento so enfambro o mane me se sadi we akotobre na me de abro me koye no nyame ncha de osika naso nsesa so e ka mu so me de amawo anti minim de nti a nto so nanka ya nto me so nso ya enen ka asem bi ani ho anti ade na ye to me so na timbe ya asem nti cause and effect nti cause no sumana wo suma wo don ti na de nto so no baaye na me nso na me koye nti na o se o me customer o tai ba ba enti gentu so ebia wana okoye anka unya santo so na miminim se nyame hira nipa ebia mi hira no no nti ebia mi kasa mi pe TV bia na de ko no mi pe bi na mi bru ya nyame ncha de manya bi alright o se me mfa ma de bi okay hello good morning Mina. Ude ni baby akasa fi Adimedi amazan baby o me da say mira ablant right is here na sama me afefo eni ese na ablant is so tire dia me mpacho ubetime ati hono mu biem ya ante ne oka ye ne ye Oradua enka ugina baabi ya beboa kakra aha yete wada Roma aine eni ochina udi ansuma no sorry no papa onko so ho no kan chema me say ma me tato ade o hapa itino de begin to so okay to so be manana ade na otuma ma akoto yi eni ya dey sound to so no aka ho ama which say wo ko na ke ti so aka be pocket balance no butu kan fan ko we dan so a wetia nyame right yeah da se bebre onso betimi akoso ana wafre say o say nkante so ba ya nka ekere se wo mfa mama me no nana se nti so se bia se o ko ye na nka ya te so a me de ni change krama no nti ade na nti so ba ya nka me de be ma no ba unim me de ne se koto ade bremi ade nsu na me de abrewi on se se kai bia me de amawo ade na nto so no na chinchina nti so ade na me koye no manya bi o nyese manya bi wo de wo argument ne say so long as I would de ade na bre ne de mfa so bia e wa akire bia de wo de na de ama na wo ha okra ne sen na santo so no still na onyanka ya nto so eno na kola yi kan say
Ode ne obi ansoma wo. Kosa so mu ho se meto ade wo ha da bia me ye customer wo ha nse ma me ne be cha wade a. Oh, ena me ka se unze sha se me di kan. Se ebetima ba se anopa na akra matwa mu ho obi ama me ntoso obi a. But enen de nyame na bie sa kwan no. Me da say good morning. Morning. Me ba cha udi ni ba bia ka se fi. Samson ka se fira abo. Me da say bra Samson wada Roma ma yenti wa no pe nkomo a ye die ugina hefa. Ibacho me obi ahan asase ama me bedi wa ho. Ana ye so adwuma. Abesi asase no so. Aben de ye me furu nu aben no. Asase no han asase man no wa fumo wadi aben na ka asase no han na wa han aben na. Wadi aben sa aben ye ne dia. And the family Sabran said, you are funded by the Dinaco, from nothing, the Donnison of Hot Body, and let's not have what the answer body, and the other weapon by this scanner. Senipanas Mano, Nasa, one who free or Banas and to swallow some mana, and your bound cannon into Nassau or Banas or Cassan to swing it, and some Nadia, and they are no when you panacron, then assistant. Okay. Yan said that Sibebre, or say, and to Sunday, Uba Menka. One candia and the assembia any ho enum. Now, nya be boni panama ne say, me to ye no na ye di we to me so de ye ne a osoma wo no de a. Na obisa say, anti otobi won. Na me so say we dey into so. Amena ka so me ne customer. Anti mingent. Anti minimo still na me I don't still get it say. Yes see sanye. Oh, smart me for idea no. And for I don't know the reason why I'm topic ni change a band to so no. Until so ne de and I equal to the India. Is so yeah ni bre. And to so no ni asem no. Until me try on truck and say can be toy. Sa don't come mama sika se koto idea. And I said papa can ko gina ho a customer me be mo achi na metwa mu a. Ka on ka say je into so na say me ye promo nti say. Oh me o de meka. Okay. Good morning. Yeah, good morning. Yes, sir. You know, me say dey wo ha say. Ye ka no credit. Who say nipa na me kam say no credit nti awosoma wo. Enti utobi. Who think that there be what ane because one to nen to so na dia ukoto e ho nto so e na wunya aye. Enti o man tobi na e nto so. Obi na because ndi say me na soma winsi a what san to so na now. Enti dia na was say we. I was nen to so e man back. In the system I was unya understand don't be confused. No question na ye ka no. Enti se tina bi no wudi no kwa mani pa na also wa di ti fine. They see the wuye. Obeda the 10 billion ashaweza say what is saying system scale media so the portal Abraham it is a wo no na sen ka yete so na ye ka no we then ka to so na yete so problem of office can ma yes no current ka yete so of office can ma right system oba no ye 100% right so what jim to so no okay yeah that say na bajo on call your friends the o kan me ti ase pa na say mi chiri mu a won de ebema wajimia di ebema na hu se me no kwafo no ye se ade na osoma me no eno ana me bae ena ni sika ansese kae wo de ama no ena me bae mama na hu se ntoso bibia no amatwa nti I don't know the reason me ye beba ho se good morning okay went me anyina system ba bia ma sam ne ye dene no e ya ade na wo to ye no ho ntoso Any mina mijina hono so ada dina mo yimi efiri mu listen am call you anyway wan ko tobi o okay ro ko wan ko tobi obi aso ne la ko yenti already answer wan ko tobi good morning hello good morning me ba ja udi ne ba bia kasafi kasafi TECHIMAN me da se ma yenti omira anopei okay nkomo a we di na me tese ni ban kakra o so dada you said the system will carry the never say in the way, you know. Or no, better or any pedestal. Or no, fan of say, oh, wine here, made me energy. You was a casa idea, any party and car. I did be a bay, you know. Ain't me entry out who can I say because energy, how you should be, you know. Ain't mean a create energy into a non fan say.
energy now what ya konko ade wa kwa konwa no de I say ono offer and I don't know so no in no crapa wo die and say offer ne sa se bio na kwa kwenya sa kro no nti se ne o si chire nipa de se duru ba bia se be ye gidi trust ne ade be ye adwumentra ama we nyina ye kan che because ne no ye promotion na say o akokra ne ge ya ma ba kwa ka ho ba mo mama ne nipa de nipa china bi kwana me kwache se sana ye promotion na system ko ye man ba ko kan ho ama me kan chire ne in fact any baby near you kakra ba next time no enya de se meji wa di biu na biu so kra no the system we can kra o person chire se ana ni we kra kwa akoye semra se gabi a ono so ye fa na adwuma na ye fa no ono anim se capital e wo mu no 10,000 at the end of the day no at the end of the month no omoton niema no omo be nya 15,000 ya not say worker no any say you train kan na echi no or 5,000 SN free scan em the car 10,000 o make a main tia o say no dey but clear your demand let me average capital no dey ni da su bia no wafa nti bia na wodi rate ya bia na system dey no kwa kwa no this small that's assemble ho that's any panel small no and a better consequence ya ukopin na say ya wodi me kada tinchina o jindi this a won so no akono akonya bibia efe so won so do ni panama ni ipa no so ni ohun bia so de chewa fan chewo so a won so no chewo ko no won so nya odi ni se me ko akonya ade odi ni se ya kuma ntu ko ba na we nya hwe ya odi ani se won so yes mo ade so so won tie no ase nti no so menya akaya adwene pa right yeda ase bebre ne adwenkyere a ode aba betum system asem kese pa na den de nya asem o wa tie because nana ye bibia free mu a won say the color ya of phrases here they all can e wom ni nyina wom pa but on say you fan say car na wasma me say me nkoto you fan say color ya asma me say system koto car bremi and I'm calling car no ya tiso ya no ya mtusu ba ya ti price na inim no ehun sika odi amame no ya tiso ndize bia o ma me 10 cedis a ye de aba 8 cedis and me buy no na mamfa 2 cedis na mawa and then there me comfort right but bia hono na car no di pakro ni me customer sana asem na si akoye no o ye me customer and o say o system o ye me customer nti jimoto kitwa yi eno no musi mfanka car no okay good morning me ba cha udeni ba bia kasafi okon kan was bi fakwasi me da say my enti ofi fakwasi sami so nyango pa okwan of aseche obi adio if Bible mu kura no obi huna sa sibia na onimse okoto yesu aduma be bua no adi obi nso so hu sa asase no woton a wa no nti woton ma obi okoye na gold wo so dan won fan koma asase wura na enti adia na nyankopon tin le obeke asimeti adia no eno no obi na wo so no di temedu sa chede na enye wa wo so na me no wodi ya okay yen tanu so pa nyankopon say obeke wadia akwan so no wadi che no asan dia pa ko chiu da be nyankopon okay yeah that's a good morning ati ni ma se ababiu my intio she ti system minim sofu bugo techima heji ni sofu bugo techima se ya obi ka se onkoto ka emere no onto ka emere no na ka na nipa no ka se onkoto no okoduriye no na ka no da onhyin se den auction ni se bugo a wodi ma nipa ni ska wodi ma no se onkoto ka no mere no sa ka no okoduri wo no afi na so atia na akwese sa price se go fom kura down wodi ka no brain nipa no wodi nipa no brain no na ka na ye sign the pole so ye di man nipa no senka wodi sen enka we ni say you know
what the car no brain nipana nisika na yeke no wasa ande bra no say kwa because your customer no correct offer mfaso no what this kind of benefit say say nji was mi ko duriye no na saka na open no na access na da on say kra at the low nji usika na yeke no won sanso ni I say nimre yimu nko obi ni anko obeka jo because nko hu ra nka wocho nkrata no say ka no minya ni sei nanso no kwasem nji no what the car no every nipan esan the next answer the can home no kura no this is the ya can say right enya the bia no kura no why right yeah that's bebre higher SOMPA 106.1 FM Friday special ade ache bia eso ye toa adwen de asua de hello good morning Pastor good morning udeni baby okasafi Asante Sheriff I'm freshly fiancé. Me da say Sheriff am yenti wa no pay. Asante I didn't share the say. If I go na kan na mo ko boost sia. O try get them mo. Say the name of bu a be akacha. And you see na o be case you go dino. Me I didn't share say mo fa ma no. Ma na ni bia na no. Okay. Yeah, that's a baby. No, so they are 0597994994 0597994994. Ubeti me aba abana. One. Your friend no ka say what asase etuyaka. Okay. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Friend me na bo achi me ka fitichi. Nana me da ase bebre wani die mu ma yenti wa no pay. Adaru no. Iya serious no bia ni. Nti ono ni tina yenti na okoyo nyaye. Emeli na mlanche na kwatie da mlanche ye janisia na. Boys mu da ko to bi bia ba okoyo wa nya bi. Right. Ena sinenko. Ina mkwa sa mekwa na first ka ofo. To na ba ko ko to bi bio na wa na me first ka. Ni bia me ka mo se tare ye nchena se da bi obi di kan ko ye. Wa nya na me se ko na nti sa no ono na ko na ko fa ye ko bi ya cha na. Nti ni ono ni tina ye ono ma cha na ye. Ebi ko na ko na kan kan tiye. Okay. I said na no na me aka nsuma agentse no. Ye da ase nana eno adwenkyere bebre enkomo yi ye fa afrefo no adwenkyere wi a ye ne Bishop Apostle Moses Osei or ye founder and leader the Voice of Power Ministry TECHIMAN ye no ebetwen enkomo ewo ho enom abenana. Okay, good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Edini etu ma Alex TECHIMAN kamaso. Me da say mira ma yenti wa no pay. Pastor me umpa ne se. Obi ni wa okonwa. No konya chichiri ya omfa. Ya mama na uku okopemwa. Nti kwa yi mwana ho. Unamkwa yi mu mwana. Akupia chichiri yeso. Nwakora wo va na chichiri na omfa. Ndezi waswame na ku. Akocha madie dia. Ene ya dembo dia cheme. Enya usuma no eho ayi na mafa. Ni waka kire mzebia o twum. Ni mu sadi o tie de minti mun kase se enti. Nde wo dia. Wonse di wo etozu. Right. Me ba me kan kire o me fa me kan kire o. Eye me en wo go di amame. Okay. Nti di what is so no. Eye wo dia che de nima wo nim nti wo de ma no. Nimo mtanya sana ko ya na se no wafadia. Eno di enye. Okay. Okay. Yo, nana ye da ase bebre eno so adwenkyere abena na wo kasa kakra na ye be kwa ahoma no so na yakwa kodi nko. O wa ne addition ayesua no ya mi sharp atiefo nti ase de e kensunsu ye dem se mate sika akwaje asase efi o wa hene ho matuaka menu ni bibia ye se wasase mpo na adoso na bibi nti wato amami a matuaka ho mpatade ho nsetu nyina tutu nsama nananom sa mekoso kodo na minya mfaso a me dia vise no matuaka ababu kredi adanse se masettle na de ache no pa mi TV esisu a na gran dumso ejafa mu ena mete se Wajibo Ventures Auto TV na mso sister Mr. Ba me na me de mo de mu ni mu nti ginape wo hyedem onya waji se obepio ginato TV bere me wakọ na wode ba ko aka ho a wa ba se wo mfa ma me wo hyedem onya waji se sa na no ka obekọ customer wa kwakoto ade me na mama osika
asakwa ma praga sika se o to wi a fa hye praga mfabra ukoye de onya ye bia me ba na me ba me am suma sa de ba me enti nsusu ya dem so to ade tua ka na onya fa so oso onya ka wo so ne obi kura age asase tua ka odo na oba ya ne ma se ne ye wa wayi wo don so na ba ya wo de na me ma ba fra wa ba bo hupunu mu da kura na nsari yo na me bi boni kum se mesra wa enti won fa ma chede en kam ho me da say good morning. Hello. Masama ba ko. And my intio. Na maawon ko le tuma ne pan wana waya we se Osman ko omuda asere ba manana. Wala me bisa sama no. Ya wasman waya we se ibe wasmo bi woni ba we ko ne pan simi se wa ko sam o sa konta we no ko sama ko tade. No bi obi ya dia na mana. I force na to kina kya ti ya waya no waya dia na. Me kwa ana ka me kwa na o mu ya no ba no mu fa ne. Ya ko na bi no mu nyina. Right. Nyankopon ede ema wo mu enyina e wo ha enom. Hello, good morning. Good morning. Me ba cha wudi ni ba bia kasafi. Ba cha me dia te ko ki me ta siri makro. Me da se ma yenti o brata. Pese ndi se po makro. Ma me no dem na Osman no. Ma me no ke dem kan na. O mu nyina atifie. Ne so on tin kan no Osman na se bibia ti saba. Ni hun se ma me no credit no pese oti. Ba no pre no na aboye ne Ghana for inti trese se tropra ne ka ya fante e no kre. Okay. So ko sa ji oba yi ne se sa wa taman ino wa kan no kre so actually se me kwe ne de ba fu etus na ko mpo so ye ma no anfu ko ko so na mo ono so no so nanka be me so enyedi so chenchi ya ni dirinti orike. Okay. Sa no kre no na bonne ye kana for me da say ne wadwen nti system woni atamo rapi abna yenko apostle ho na ye ne apostle ni nkomo na afi yemfa dwumade no de ahwie ye ewo ha emra. Okay, good morning. Morning. Udini baby akasafi. Me da say Mira my intio from Nkranza. But I want to know the plan sponsor Uncle Tadi Amram. And Uncle Yano. You can get a customer into the black part, and I'll buy other toy and society. I know. One castle, the amount, and some sold have a tied into the amount to do. You can call can't say, you are tied into the amount, you are near small, common. But also when you're small, a cotard bra, a toy out of toy, who say, I do have a toy and I'm a customer into. You can't, yeah, with a toy, you can't. Your small, okay, but you me call or too much. If I never had a party and what it SOMPA FM. Okay. You can't offer no passport. What's idea? Any temple. Okay. But you're smuggling to right. Yeah, that's a bebre and odia ode ebaye. System ode what's the media we bebana yama kwai na yet me esi nana the tiefo kan nyina right metiase o okay metiase pa frefo nyina de omo kan metiase na beze metiase se ndi na kolaba ko ka se mi ndi me kona me first ka o foma ena ha age se me ba me ka kire nipa kro no so ma me ne se me koye no so minya ebia 100 cedis bi da fronti ji ansana eno beze mi hu e wose no so me ka kire nana say o kono ko taisika na kola ne say o kan kire no o first ka of former is me kono me ko taisika wo kwai mu enti no na ansa na me de amana ma ono na kire say o fa ana me fama me na masmo enti taisika fama me ende obeka say fa how then obeka say fa then be ma say wasoma wakoto ade na bre no o kona wataiska wo fam na o buy so wabona mane na so o ene efa enti ade na obeka say me fa na mpese because same thing na wa ha no okay one say
Same thing because apostle ho ye wi a ye de dwumade no de di awie last segment no ye de beba be so ade a chen bia dwumade so no higher SOMPA 106.1 FM we Friday special ye di nkomo edisua de ye di nkomo de tu ye man empon enti no sa na etie ewo ha enunti ye nhfre no tago heba mixture ne capsules uhwie ta mixture no bi gu anuma na de capsules na tom wo de tom pe eno ano no na 1 minute o mena ebekọ o ho beto afi watenka yere oba na be na wo ba ya infection aba ne so no wo betimi amana nom tago heba mixture ne capsules no bi na ase etu ede amano oko drugstore bia mu benya bi pharmacy bia benya bi 0243 228 297 anamon Good Life Heba Mixture abrofo abibiduro sa adrei aye no kwan soronkonso eboa boni padua ho ban ma unyini kura unyini no unyini kama na honam no entwontwom ebe kama pa eyi pressure ne diabetes free ho honam hyehyew anti aging afenso no eboa ema asetra ne ade ye nyina kama frɛ wo mu okɔ pharmacy Heba ne chemical shop bia benya bi 0243 561297 ofra womo ebeboa well ma yenkwa ahoma ne so na yenkɔ bodwubade nyina tofa ewo ho enom Bishop Apostle Moses Osei or founder and leader the Voice of Power Ministry TECHIMAN or ahoma ne so Apostle, good morning. Good morning, sir. Nyame asondwe enkan. Enkan so. Yeda se mira. Apostle anopedi boko eja yedi nkoma asua de na nkoma edaba maso ne se anuane mienu atifie na ba ko asoma ne yonko se to ade breme. Okoto ade na onya ho akyede. Obaya de osoma ye ne se akyede ne ye ne dia. Ntoso na ye de ama ne ye ne dia. Dia ono nante koto ade no nso se maame no metato ade wo ho nti wa fam se koto ye no ene ye ne dia. Wada Roma fa onim de kakra bo ayen. Medase ogani kopo tenshramne matie funya. Amen. Di wo mo se na kansem no mi no. O se o kase no mo kase nipa no okko ade ono. Aine. Se on tampa de ono na de bi okoto no nipa no ndifin na suma ansa no okoto de a ani achade ne ye suma no de a right de mo so no tampa de ono dada ono tato dada the customer dada na wo ko na wa mane no na wasuma no na wa chena de so tampa de ono ntijiwi ano de do suma de okoto ye no ne de a nipa na onante ko ye no onante ko ye ne de a okay if you short tapa dia one ho then the cobra so one pa dia one ho and then the customer and I know tifi much was a koni pass machi ho adi we brem and I call you no and be a bomb between so or bentidi ni mota adi wa then the way so I know the name dia right what name dia right and was the pa dia one ho dada and was the so what pa dia mo hadia and yet the osuma no again, right. No koto, sekoto adi breme. Now the again now 2,000. Now koye no ya tum amana ko 2,500. That's all what is social. A top breme. Sans I didn't see any to the social breme ya. Oba obeji na wonyi. Obeji. Obeji. It is obeji dia. Na masuma na akona si ya to me so dia. And then to phone ya media. Right. So atmasi. Aine. And the na ya media. They mo sabe me ta dia on hodada. And sana wo suma ni betum. And what I want dia tamedia. E pa cha wa utifi na wo suma di pa no. Enya wo dia. Dia panto ko ye no. Ne dia. Indi okay. Indi apostle adesua ben na won komo a ye die mu anopai. Na ebetimi aboa ma ya setena wo afie ahodo mu no. Awie peye. Beda se. Dia betimi afa fi mu nyina na se. The time any panya monti asie said me me yon queen said you come in one with the family can one with the no cray you tell me a dog and try yentem so smami na me ko let's say you could not come I would the idea you could not tell you say I would ya chet ya wasia and asabo ni wa ever no because some small na woko and it said you
Raja ko fu ko yuri na traya me na suma wo me na tiki be faka ni na ko ma suma bi ko na nyawa je se ka be kukuru je ga na wa ko na ko nya ya meka o ko nya asam ya me dia na ko nya fa so so a ya me dia ni pan te ho se ade a wo wo e chinchi ko si da na pa da sa ba won chai ba ade a no ho no en tre wo on pope nyankopon e di shire nipa e dia me ka asam we se o siesie pon ko ko na so kun die Ifre rade. Intina ababa ayebo no obi ba wi ase sebe. Plot if you plot kwa wan to bi da asne ba. Awo to so mi met medicine mansion. Ade ma amene papa kotene. Eh no correct. Ababa ye do di kind ye ya. Kan no ma amene papa ba wi ase na o ba. E ba no sere na baka e cheti na be yi. A che ne papa na ma me. Me da say. Papa no ma me bi kura visa o ma nya bi da. Passport o nya bi da. Asu da de ba dia bricha kwa ne aba. Enti tell me where we are there. Yanti amba se ade a wo bi e ba da yira wo wiase se ya wale mu se ya bebo se ya ba o so ni nya problem a en kan se bebre ni bia ne pa ne ko no ya me na ko hia dia sa ba back to you. Okay. So ti ase tina ba bia di da no yen say ho ana ba bia ko hia go yan pa bo dia so ya bo dia on yan ko bu on ko right ya bia se minti wo do ko du bo dia ko du a wo jam yo etiri panti na se sa brabon sa na rishte no ene be bi ni pa yo tanfo che be ma yo do bi binti ye mu ye wa sa fisu die ya wo die bia no e be sa ba ya be ko be be e ko kan no ko sha ko fusi ba wi aso be ye be nyame mere mere papa Apostle nyame mere ye mere pai so na ye gina na ye de wa wi nyame ya adoma dase ne nso ye be san abane abeje wa futuo ne wa denkyere amen abisanfo ene a oti ye Bishop Apostle Moses Osei, founder and leader the Voice of Power Ministry TECHIMAN na owo abisanfo ye be fa program no the last segment aha no ye ne empenifo etnasna yabo enkomo radio adwuma ye ete se wo ye enkwan etoda na wo ye enkwan a o nkwan no nyama hodo odo aya se ko bi ne ne keka ho ni nyina wom wo bewie na ye enkwan baako sa na radio programming etie ewo ahodo ewo ha se be ya ebetime aboa na bibia ye kama ede amayen na anopei abusanfo mpanifo atenase ententema ye bonitau sima beye aduanan numa ewo ye nimu me ne wo mu di nkomo na yewie a wo de wadwenkyere asan aba beka ho ene dwumadie bi koso omayi emu dwumadie a ekoso omayi mu no eye omampani yi a wayi asi ho se ye nyina yemmoa yemprapra na yensiesie yentamu no titru no ye wo mo ananu nsuo yiri ye wo nkran wo mo ntamu ho no wo mo ne gina wo so titru bat ye ntamu aka no nso ebetimi aye bi eno ye enkomo a yebedie wo afidie so anopei sanso na yebedi nkomo nkokon nketenkete no fantastic policy abande baaye de be boost eye portrait yenim ne asie minister say wona ye nkokon no say wo mawe nkokon no eno eye ade a eno so eye dia ewopono so a ye pese ye di se hye na yan sha ase yie enti na ama akwakoduru ba bia ye duri na kwan be na betimi afa so abo ho ban se aban dwumadi a ye de beba pe ya aban de enti ye ne biara ye pese ye di sa nkomo we enyina ene anopei ewo ha ekwan ba mu a abutire kan komo nso yebedi kakra nora de o manya agya ne kwan de no kwa America se woni America aban kokon enhye ewo ho enom question Ghana fo bibisa ne se ade na ese Ghana aban se nani na ji hu se den opere na finance minister mechanics amenkan se wadi bone Ghana fo hwehwe no enso America aban aye se jama enye de a oboa yen ama yen saka nanso aye se ye de no de ye na aban hwem na aban so aye nkrofo oche ye nkrofo de ma wo mu aden na etesa yewura Aboagye Anthony dodona friend Tony Blair or youth organizer TECHIMAN South MPP watenase sanso na yewura John Sampene NDC TECHIMAN North communication team member wura number enu atenase aye no wo mu edi nkomo miranom me mamu nyina good morning chief me ba che na apom te say
yɛda nyame ase nyame nhyira mo papa na yɛmmɔ nkɔmmɔ no mfiri ha ɛnom owura Tony ma menhyɛ ase wɔ hɔ na mentio nsɛm yɛ a ɛda dwai yɛmfa nkɔkɔ nketenkete deɛ no nhyɛ aseɛ na yɛni nkɔmmɔ no nkɔkɔ nketenkete no mpɛ sɛ me start with yɛwura John Sampene because of say o party policy ɛna abam media me hu ne say a fantastic policy because anything agriculture your life agina so enti policy papa but ya say Ghana sa bind the bibia ba I say ye ni biara dia SCA minister ebo ho amane wadaromo wankasa otrans ye assessment the politics kura to nchen say Ghana ni ya de aban sika say nipa bi no monnya de we mo say yare minim say dia mo amwo party ana aban no policy no no mo say so sa asen we mufa chief amena wase ya joso na memfa enje akese ma mempanyimfo a megina omo kɔ ho ehwi ase National Democratic Congress Party sabi omoto branch elections right intimichia branch executives ene party yimu no ye wo policies a abanya hodo de aba sa policies no eba e de enuane ebegu table so mani panya aduane di say ye MPP say ye NDC obi aba wo the policies egu akwan mu say be ye anuane beba Mami stating clear say abaya obeba aduane ho be kwa atwe amatimamufuo wo sika ni obotom na mum ekom so san dew na ade echi anopa afira anopa kopima na anwumre bi kura obedidi once a day sa aban no na che say wa fairly or mind totally right as I say what we ask na say aduane wonya bi ni a na woni sika na we ask what bi che say ade tie nya aduane di a na ese fata nso say ye be balance aduane a ye di ne ye be balance your diet no udidi a e wo say bi owenam anti John Mahama who say oba no ohwe nkraje 350 to 400 million e de kokra akokonam e de free amanone e de bagana ha enti na akohia say sa de tie de a e so tu ho anamon anti sika 350 million dollars ye de bako kra enkoko e de bagana ha na ya wie no are na ya nka say yemfa adwen se be yemmo no bi wa okay as I say even enkoko kra na ye de ba no ye say your friend of them pay akoko food ayini me ni awon me ba ya adwen se akoko se de bi to ho no me hu ni tida ana na nan no de nante no so me hu abo no nan bi da da bi obeba na chika se ne mfemfe no eno na eje fridge mu ayawie ebi so kura timi di be se boso me be me nsa ekọ boso me nsia e wo poso ansa na ade na duru ha nti timi se Ghana Health Service for my hu ni se enya ade na ebo yepom den papa nti John Mahama ni nyansa mu na o ka se o de police be ba ye betimi di bia ye nkokọ na ya nkasa ya wie nti wo hwe a eye wo mo wo poultry farms akese e wo Ghana ha ebi mu e wo eye Ebono region Doma side ebi mu so Ashanti region omo nyina no wo mo hyiae no omo cha adwe no omo kezu wo ya sempa na ebi mu nim se ba begu se adwuma ne da bi omo ankasa ehun se beboa Ghana na omo nyina ka omo ti se ehun se omo disa policy beba na ne koye nie wo ye se district bia se Techiman South Techiman North and Kranza North and Kranza South district ba ku bia no obema 10,000 best 10,000 best okay nkoko man obema 10,000 best and the nkoko nkete no say John Mahama na aja yefi say ni pi na enye papa nti aja o kan nkoko ma o kan nkoko nkete nkoko mba asem na ye kan o so obema obi 10,000 best the 10,000 best no say wo hwe Techiman North latest statistics are we conduct here kire say Techiman North nyina kuta population of about 50,000 and he say amount 10,000 bes a oria ya cha menye so obi ya benya bi and he that's a boy ye behwem ahun some selected farmers a o man ye ready so on beje mo ano ahwe wu mu anse na de ama wo mu and he mo ano ba ye chei ama wo mo a mo ye ready a prepare ye hwe wubuo ye hunu so wubuo ye kama wo betima kipu wo mu na afi ye de
ye de mo na nkokɔ na ma de nkokɔ na ma ɛnti ɛba yɛ no nso so amanfo kɔgye ne correct a ɔmo yusu ye na nyɛ akokɔ ketekete saa na mede ma ɔmo akokɔ ne yɛ akokɔ a wadi bosome 9 ya hyɛ da burudu no ya de na hyɛ ɛhyew mu ama ne ho nwi na fu bosome 9 na de ma wo mu na onua wo hu sɛ sɛ woka sɛ nipa dodoɔ 10,000 best na wode ama nipa no ɔmo nyinaa na wode ama ɔmo wo follow ɛkɔhwɛ sɛ ɔno mum bɛ monitor hu sɛ baabi a wode ɔmo kɔ no ɛhɔ yɛ safe ansa na ɛde ɔmo ama wo te obiara a ɔkɔgye bibia nsa kan ne deɛ afei yɛhwɛ akokɔ no obɛnyina a wobɛtumi awe akokɔ no a ɛyɛ within 8 weeks atase wakɔ akɔgyeɛ no wɔ mo a yɛde ama ɔmo no wa yɛde ama wo ha ɛbɛdi wo nsɛm a aboa no wobɛtumi awe a ɛyɛ within 8 weeks na aboa no bɛyɛ mature so wobɛtumi awe ɛno nti after 8 weeks no sɛ wobɛwie o sɛ wobɛto ɛwɔ wo nsɛm na mmom ɛtiri mpɔ ne sɛ Ghana ohia buruburo wɔ ha apart from aduane a yɛpɛ di yɛpɛ na ma wie no ohia ɛwɔ ha enti sɛ mo akokɔ no a mfa nsɛ wonya 5 mfa nsɛ wonya 10 me madamfo asɛm ne man baako onya 40 enti mfa nsɛ wonya 40 ɛsɛ sɛ deɛ memedi mani hu yɛ no no yɛma wo 40 no a ɛwɔ sɛ wotumi yɛ mmoa no ma ɔmo nyini na afei wotumi ɛtɔn bi enti sɛ 40 no ovi wotɔn baako kora fa nsɛ wokura 5 kora na wɔtɔn baako kora 100 cities a wobɛwie na wokuta 5 million 500 Ghana cities saa 500 Ghana cities no ɛyɛ aba no tiri mpɔ sɛ nkokɔ no ebi mo so kora soa bi ɛde kɔ akyini ɔmo wo so adɔma no kran ɛno nti ɛno no yɛtɔn baako bi yɛ 30 cities bi yɛ 40 cities bi yɛ 50 cities nti sɛ ɛno wode tɔ 40 cities deɛ kora mpo a wobɛnya aboro namba no a ɔmo de maa wo no na afei wasan so ahyɛ aseɛ wodidi ho sɛ bɛyɛ a wobɛtumi anya ayi kɛseɛ wobɛhwɛ no na ayɛ kakraka madamfo baako a meka sɛ ɔnya 40 owie na ɔso wɔ 1000 wɔ hɔ nea ɔmo de maa na ɛyɛ broilers deɛ yɛhwɛ ne nam nko a ɔto kosua na ɔde ne 10,000 Ghana cedis ɛkɔtɔɔ ɔmo to kosua ɛnso de bɛka ho na ɔhaw so ɔmo so wɔ baabi nti wokɔhwɛ saa bere sɛdeɛ mmoa no ɛwɔ hɔ no a ɛyɛ nika kwa nti na kyerɛ sɛ wanya capital bi ahyɛ biribi ase ɛno ne aba ne tiri mpɔ na ewiase ade ewom ne sɛ bible kura aka wɔ sɛ ɔdefoɔ bi ɔtu ne kwan no wɔde n'agyapadeɛ ne sika ama ne laborers ɔma ebi kura 100 Ghana cedis ɔma bi 1000 Ghana ɔma bi 10,000 nea ɔma 100 Ghana cedis no ɔno kɔtutu fam de kɔhyɛ hɔ ɛna ne ofiri akwantuo mu baeɛ no nea ɔma ne 10,000 no kɔyɛ adwuma ma onya ho bebree ɛwɔ ho ɛno nti saa ɔwie obɛhu yɛ na ɔgye yɛ ne die sua no ɛde ka ne deɛ kɛseɛ no ho ka kyɛn sɛ wɔno na hwɛ so yi hwɛ enipa ɛwɔ Ghana wontumi nka sɛ sɛdeɛ wopɛ sɛ wode adede yɛ adwuma no obia bɛyɛ na pɛpɛpɛ ama wo wonim sɛ obi kora wɔ hɔ no mɔbɔ akɔgye kora no ne buo no kora wɔgye kɔgumi bi kora no a ɔma na tension kɔ wontumi kora nhwɛ wɔ mmoa no ɛnso na wakɔ akɔgye wode asaseɛ no wokɔhwɛ wa inspect ne buo no no menua ɛgye yi sɛ saa amanfoɔ abrɛ ɛwɔ ho na medeɛ adeɛ a ɛyɛ medɛ wɔ nkokɔ nketenkete policy wei ho a ɛbaayɛ a sɛ amanfoɔ tumi hwɛ ne yi ɔmo hwɛ ne yi a mema ne gye ho ne sɛ yɛwɔ nipa bi mu wɔ hɔ mu a ɔmo nya so mfasoɔ nne yi a saa bere yi ɔmo atuma rezi nkokɔ no a ɔmo de ayɛ te sɛ ukɔ ne fie a nkokɔ wei egu ha correct wahwɛ ɔmo kama watɔn agye sika agye ne bɔtɔm okay bàtɛ wɔte ase ebi mu kɛtɛ aba family ɛna yɛwɔ ebinom so wɔ hɔ no mu a apart from adwuma a wɔde anya no hunu sɛ madi kan aka sɛ akokɔ fo no na wiye no yɛfɛn sɛ healthfoɔ kora ka sɛ yɛnim ɔmo te bia kora nso na yɛkum wɔ nti sɛ nipa no sɛ wɔhu sɛ mia ma kokɔ matuma kuna awe a ɔnsɛ nkari sika nkɔtɔ yɛpɛ sɛ ɛduru baabi a nkokɔ no aseɛ bɛtrɛ duru baabi a yɛnka sɛ dɔmafoɔ nkwa na ɛrezi nkokɔ ɛna yɛnka sɛ kumase nkwa na ɛrezi nkokɔ na mmom woba aseɛ ɛwɔ bekyɛm wofi ɛberɛ bi bɛba a nkokɔ no adɔɔso wɔ ha nti no yɛbɛkɔ akɔ process mmoa no bi yɛbɛtotɔ wɔ mu na afei akɔ process nam no ɛwɔ factory hɔ ɛno nti saa adwotire no baa saa no a mmoa no bɛtumi abɛdɔɔso no nka ban no akasɛ bɛhu sɛ saa berɛ wɔpɛ nkokɔ atɔ a ɔmmerɛ because factory no wɔpɛ sɛ ɔfidi factory no a local materials no ankasa ɛwɔ hɔ no nti ɛtirimpɔ kɛseɛ paa no a nka ban no de nti me no wowie on that no memisa sɛ ɛbɛyɛ fair anaasɛ obi ka sɛ program no anstarte ye nti program no anhwɛ a ɛnya botaeɛ nti a yɛde baayɛ a wɔne nipa korɔ bɛyɛ adwen okay there is no perfect system okay
Ghana ye perfect system 1992 ye twere constitution ayine akunyire nyintini twetwe European ko akasefo ena kwatena ase omtwe constitution na no ye to wona ombeka kire say presidential term cry ye 4 years no kura no omko ensesemu no mnya nten ye vanko 5 years yes enti eno akire no mo bebre wo constitution mu a ye say ye sakire mu kakra policy bia no hu uroli out wa first phase no ushia nsohwe uko second phase ya say 2026 dia na abai 27 dia omso omde beba no eno no bema ye hu nsakire eno mo bi mistake bia ye wo first one no mu a ebema ye timi correction they timi aboa ma nya enkokọ no 50 right but anya sa ebeduru ye no mo kan mo bom se cooperatives to mo find this branch executive 9 na no ma kan mo bo no mo nkokọ no 50 to obi timi nya 3 obi timi nya 4 obi dey akokọ 3 abo obi je 3 nti se minister na e ka se nkokọ no amanfo we no mo send video say kwan fa so mo ye no program ye national program anya DC party office program this say the mind seeker akoye on my program na se ye chiche ne 3 ne 4 man DC party branch executives are e be dey na successful nti program no free day one no man planning ye e say ya hye ho bo ti yankoye bibi vad we unim o hwe program na nkasa ke ye man individual bi akoko 50 ye be ma akoko nuane ye be ma guardians obe toof wa no be ma akwankyira fa kwan fa so obeye nkoko no kwan fa so a wo beton na kwan fa so you be invest na wa be businessman in nkoko ye mu. This are the program but they could be so be a man akoko ni bi say amana duane de omoa na ekoto omuane ede hwe nkoko no ana nkoko ni nya nkoko betima ma omu fie banche ase no ni fufu ase ni bi ti most of them waje nkoko 5 na be kona aka 1 4 awu bi 3 awu nti ya o minor boka the entirely ya nya so mfaso as plant Sara program na koye anka botaye ne de ye fine ba ya nshase ye ana ye the politics akoye na manyosem and this is some ya chichama and this mana in fact ebi mu nya ready so mo koye nkoko ba ya man nkoko 3 ya man 4 okwa ni waja nkoko ni woni fie owo fufu owia na fufu aso mo di mwa ni bewu DJ ne dia ni 1 week no mo nyina wu ye okay nti program na nkasa no ya ndwene ho ye and ya di bibia kwaya DC kuromu a va da bia traffic dem am ka say e ba DC fo adwen nyom say aton Ghana momo akwanya na de ama omo so mo medi Ghana so nti ade ye mind de na me no mie no bo so me so ahweto atie na ya boabo mind sika ya ma mi mu ko sanka policy no kro ye 50 for individuals and omo dwen ho a ke bia na bi mo are going to nkokọ ye mu a ma be ye successful nkoko business ni but anya ye am come who bom say cooperatives ubetimi abisa even mofafo ne omo yes adwuma say ya ba cha nkoko we kra na ministry no meaning in fact agencies say ministries na se no bi mu kra so omunim ho hwe engineer entirely government programmer or they for party for so sana wo oh yes entirely government program or the for party for so na ye okay no your institution say in charge of that adesua be na ese yesua free mu because ye hu sempem bebre no sa ba introduce program bia na sa individual be introduce bia individual ne de ne timi ye successful ba ya na bind de na ese aye bibie wo honom adesua be na ye betimi asua going akoko Ghana but feeding no ni how nti government introduce program o ka so the feeding be ka na perfect thing because I don't know me am tie o ma me nkoko no ma me na duane ka ho a actually 1 year may a big and successful poultry farmer but aduane no ne asem ti so ma di pa nkoko no amana aduane anka me ni mo bia mo ma ni bi a okọ di pa no ho na akohwe a o se nne obia ma na akoko a wonje bo se ka wa bon wo mo feeding ho no oton nkoko no nya sa sika no. And it is true because ni nimdie bia fa nkoko ne ho sometimes okoto aduane na no ane say o de ma omo bebre na omo di ba se omo ma omo nkyere ya abanya aduane no bebre na o de ma no omo even kwan omo fa so omo nkoko ne nuane time a be ma omo aduane no ne ade ni nyina di pa ni nim and one say o ya DC ni nti abanya ba ko fa nkoko nketenkete aba na o ye branch executive ya ma ne bi eti going forward no the ye ne say yenya manyosem free policies ayede ba o ma we mu temenya this for nkwade to aba and open aba we ba adwumaku oni o ma niriye pa farmers any say in fact no sector I work here adwuma ho
anase agriculture ho a abanwe ama o ma setena makoya no ne o madi ne ye de na aban de aye wo mo oh you can imagine the other kokwa kuafo yi brother kokwa kuafo no kan no nya 3001 no mompe ebe de na obi wa mo obi 3001 no obi asofo ne toka cashew kilo 5 Ghana cedis okay ababa akunu fish na ana hwa aburo kuafo aburo ni aton 1003 na 400 Ghana cedis ana hwa ba yiro ko bi krom fia so a hwa ba yire de aye ana ba nchi abobo ya bas kan nyina 800 Ghana cedis na 35 Ghana 3,500 na 3,000 na 800 Ghana cedis okay enti no sec mze kuafo de and you see niama de yakua so ba kokora ni ho a e ba fabo niama na de yakua no ba say we no wa admit say aban amfa ama akuafo de ma party for ntino say we ni de aban party for sika okay sika na de ye nya party for sika sika na ye de ton kokko no nya party for sika e ya meme no to kua ni na no edo no neto na ye tene no niama no de badua mu na otua to sa sika na ye bobo ano ani ye de akokra nkokko na ba tia na ye de ma party for ye ka party for abom se cooperative niama nkokko 3 4 ne 5 abrabati ni 50 ni nyina ma di pa ba ko na wa pa obi o ho nim de aka ne ho no 2025 ye kra more than that 2026 ye kra more than that 2027 ye kra more than that mi wa botane say ye be jan nkokko kra info si ye tumi anja se si a ye bete so na going forward o man no ani so de hu ni say ye koye nim no ye be jan kra kra mi wa no policy no ya bo ho ka a ye nya mfa so ye gu so kra ba say on that same enkomodie no minister honorable Eric Opoku say omo san kra extende omo be ma MPC no nso on be chanko kono bia ma MPC no but catch say the policy no bia ga say policy ni nya papa o dada o okay ba ni implementation ya na ye beto aso dia ye gu no kra nkeye because mind be koso aboka ye nya so mfaso enti e bia minister na atena ase ahu say niam bia nkoye ti akoye ni mi obasesa no ene de ka me reforms be na pese minister na ye wo program we yam fa policy na nkasa nche omo hu nim de mofafo ministry of agric yam fa nche omo nsa no mo ankasa supervise jumadie no omo ye tam ye tankoko ni bi o okay va ye church and prako champoncheche say na mo ye mo de no mo time no mofafo na eche what you say ye register obi a you interested bi obe come na kwa registration now register we are omo ankasa ye distribution no mo distribute in fact no mo ne poultry farmers association omo okuo omo na ebe hia the association na ankasa de omo members bi ba right omo ankasa so ka omo nimdi a omo kire kwan ye be fa so opese oba be join ni omo a be fa so aye 2GB a already no abeka ku ni ho to omo akasa call meetings ema omo kire this party office nti okwa omo chicha ma even assembly because but I na ye come na ye the amount na say wo so president kasa no no was saying o ka say in fact ye di bi be ko secondary schools right ma schools na ya Greek no aye na omo wi a ye be wi nam ni bi wa hu na even sika o minus spend in our feed a school for no swati because ye be wi nam ni bi na ye de aka nkosua na ye aduane va nkoko akra ba akra na broilers yam fa layers amawo enti nkoko nkra na ntukosua enti ye yen awe ti are na ye kra nkoko nse ye kra 80,000 and the aba mayimu a ye fa 40,000 and ye layers 40,000 for broilers na say ye we bi kra na we mtie say emwa na nkasa ye special breed bi a omo ya shronko from the ha that means we need that type ni bi as omayimu because kwai omo growth rate no kra no e wo so say the other ones na ye ba wi omo nyina that time bia ye kraba na ya ba wi krab mi wo betimi akra layers a omo so beto ama nkosua na atimi are bi mu ha na oman no anya so mfa so ti policy ni de bra man na boka kwa fa so bi ama so me da se bebre owura Aboaje Anthony Tony Blair na atenka youth organizer TECHIMAN South Rosa ayamfa nnuane na nka ho se dia wo kan ya na okay dia na wonim wo sa asem no ho there was pa me the bia na make an say the only time I wo hu say MPP for ani aba omo ho so a omo hu say omo nimdie fa Ghana ho no ye bra omo position okay anything say
so omo ti aban mu a ombe mess up saa keka no mo abubo mu a ene Tony Blair ti here wo kan wo hu say policy bi wo ho no ma a good policy you implementing ye wo hu na okay answer ma ba wa say miss ma men kai no ene ude time ni ndu de yen koso ma men kai no emre bi ba ya o kai say omo di sika $205,800 akokra ebo keke different Israel the back to ship me me de na me bisa se dia wo hunu ye no ye ma omu nuane na ya ma me de nipa me ko omu nchen bia no ma hu se obi wa aduane okay ma hu se obi wa aduane fair answer yes enkokọ na me hu se ye de ama na ye de ama wo mu osika ene de akokra de abra ye very well enye NDC for party sika na ye de kofa mo ne bae ti ada na ye de mo ne ma NDC branch executive and NDC for omuntu ato omo nya Ghanaians omo ye enti wo ka say ye me ne wa mienu sika enti na say section of people bi gu baabi na omo tu tax and omo de ko to one de ko man grofo bi a omo de ntu tax ana sa na obo so chiri no but when say aban the policy bi ba na say policy no ko enipa ye nim omo openly say omo ye party for ho a sa na nipa be describe even say MPP kra na te konwa so a nka sa na description no be ye but say ye Ghana hai wunya ndi say o MPP wunya MPP o ye other party enso say ye mana de a ye yi eno no to nchen onyamfu yes me na wada roma me de nkomoni nyina ne say right ye kofa bae no ya nkra nipa mfiri Cote d'Ivoire mfa nkoma wu ana ya mfa nkoma Burkina Faso fo ye de ama Ghana fo na mmom ebi mu na dia kata wo madwini mu say sankrofo ye party fo bi me da say ya bi shirawo ti Ghana fo agena o mu didi ho a ne boy ne say a eno no ase ye gina ha condemn me da say bebre minia ma men kan omo akasa blueprint no say o say Phase 1 of the project provides each beneficiary with 50 chicks. Feed, guardians to rail, sell, and reinvest in their poultry business. Apart from sell mode and coconut trema individuals, women ye never will home ye. Okay, or no so what the say they are working well. Sikana ye de kofa ye de yes this program no. Enye sika de kura nkokonko awo de de ye nkyerɛkyerɛ ne ntete nyina aka ho okay enti why na this sika enti ufo say training no amma na garden no amma ena market no amma okay ba ko se makofa nkoko 50 na o de nya botre na ka kyerɛ me say branch executive ye Ghana for tie de ama branch executive sa achiefo etie me say obi ate ti bra no so na branch executive nko akoto aba ama because omo ye Ghana for say obi a okay me da se bebre yemfa we entwa to the two wo ye nim ye be fa afrefo aka mo so mo de ho dan coming cabo tracker issue no ane but we intro no ka sem bi na be ma cabo tracker okay mama ti quick one Adana oman no quickly you're interested in say the butchery kabeko na kenofurata de ohona ye mpese edore beba me placing in contest say men can say why bone okay good men can say owura furata ye bone okay, good. But I say aban say wo hwehwe no but America for no nyanye serious te say dia ye serious wa ye pia ye nkrofo ko in that contest na America yeah the abutri ka court and the charges are bona emra akire se esese okwa America do ko yina no correct in the case of kenofurata ntisa in fact obi afa kenofurata nko yes and when America say men can say why born two different things okay or man is serious in kenofurata because you need even charges for kenofurata okay you in fact kenofurata nko court right and I mean no ka say kenofurata nyankrata man ho kwan so betra America ko true good into two different things my mix up issues no yes and I go say me dey be America say kenofurata e boni a so be it but o mining team nkyere bibi potin ya kenofurata ya and intino ya kan ho asem and what say ya me no ya adwene ba yen discuss o ro foriata no ba me de ye because nienda me de reference abai ni say issue ba but who say station be how the kenofurata de na be bata o as if say am going in the sense say abai no akan sem bebira to abonten
abana kan sem bebre say omo de nkrata akora kwa America say America aban fa owro for yata mayen enti enoma ude lenki we say ye de I say ye de no ba ye no ye pe Ghana ni no abana bo 10 mama ne ko against Ghana ni no ya manyo 7 keke ya ka say the Interpol red alert atone so no abrofo na ye pa chaw ufisa broni no se bi o monte say ya di bibia ya manyo sem no it should be new e wo ho a ka abrofo no be ba pa chaw say no ade na mo ye no ya hwehwe mu no ya ya mfonso okura say ya jitu mu say ya fa Interpol red alert ntono so ntia pa na chaw a grant ne say no wo betimi kura tra ya man you we nya permanent ya ufisa ye wo issue a start take out for that asem no na NDC ma power NDC ba power e konfie mienu ni ufisa o mani wo issue a ayi abutre kade ba da ben I think December but you to me your home krata sema kokot ayama America for the fanako adana yetumi bi wo ho so ufisa ye wo issue jani issue a fa keno for that ho ufisa wa diboni bi a o mani hia no serious ankade ne yenye what you say yenye even prepare charges against him yan fa ne kokoto kura but uni ubetim ka do bi asem in absentia you wetima tra man we mu adi keno for that asem abra oni o man we mu kura but o man we to anamo bia o dede keke ni ye no ma ni omo kan ma ye tete abonti nyina dede keke ye tu anamo bia kire se papa ne ye hia no kura we papa ne ye hia no kura we ma mu ana se esesa ye de no gina mranim na o how ana amane odi ato ye so se o man no pe ho adanse but you see ba me for ba nu si na ye mfa sampene na ye nkwa ahoma ne so me no the rate at which I buy we ye ne ne ma fa abutre ka ho no me mani nje ho okay e na emma wani ye abutre ka obetna obeyo businessman wo Ghana nye new adena ndisi aba we tamu yi nkwa ye wo mi na asa abutre ka ye bronsa bi a ye man yi kura a wontimi ntenam den aba ti aze a wontimi ntenam den aba ti aze kwan ya aba we fa so bo Ghana fo ho ban no e wo fam aso aba on timi mo Ghana fo ma ho ban say yamfa no nkotra America no mkodi nasem nti aba we betu ne ho fo afa kwa fa so bo anade hye ho ban ya ebe bo ayi nyina me da say owura sampene lawyer edema abutreka kura wa raise issue say empokura ye chire no initially no FBI for enombe interrogate no ewo Ghana police says and say baby na ye keep no ba ono feel say America ni na wedi bone atia Ghana krampo na ya kire no wo eye America hwa onyi ni say US be pene ama Ghana police akọ America cells akọ interrogate nipa na ya kire no honom no. These are issues so why then wa raising nyina no feel say abana pere ne ho ntem ayes abana wo interest bi say yenya no kwan manenko wa raising nyina no feel say abana pere ne ho ntem ayes abana wo interest bi say yenya no kwan manenko ewo ho enom into wo feel say nya ne aban boga na fo ho ban eye nya ne bone a wadi na memede amefo aso ba say dia lawyer no kanu tesa ampa na memede amefo aso ba say dia lawyer no kanu tesa ampa wo as Ghana ni ne party ni no o be o response be there way that's it I am the TV station that's it I am the TV stations radio stations no be na ekabutiri kasema na omode kenufu atade radio stations no bebre na ekabutiri kasema na omode kenufu atade bonza waye bone awonye bone nkomo nka okoye nkomo kan dabi se wunni madjuma awonye bone nkomo nka okoye nkomo kan dabi se wunni madjuma ma enkyere se wadi bone se wadjuma nkoye enkyere se wadi bone ye na mane nkoye o ye papa na nkoye ebi obi pese ade na wo ye no wo de fa nifa ba wo a wo ye no so feel so also the befa bengu nipa mako 88 from your own government hwa ha bio also the befa bengu nipa mako 88 from your own government hwa ha bio hwa ofurata 10 June 2025 kan ofurata abusuafo say
Ofurata will return after June 13th surgery to face OSP. No correct. Officer Special Prosecutor. Ono ne ahwehwe ke Ofurata wu. No correct. Officer Special Prosecutor. Ono ne ahwehwe ke Ofurata wu. Anya DC fo na ahwehwe ke Ofurata wu. Ono na ahwehwe nkrata amako hu se papa no wa hu bibi na support so answer questions bi. Ana papa ne udwane. Ana wakosha akire no. Wase say de mean si Ghana biawu. Meje green card atena brochire ha ya me na nko Ghana de na aba obi a wobedi ye nso a budget bia woto din we asempa budget we ye we okita bible kira eche atarifita ebedi finance minister so akire yen na na de wadwane se wontimi ma wan kasa wo man mu ade na usuro sesei ade ni America na se kana Ofurata no ni odi adi Ghana fo wo dwane no odi wo nwane se MPP fo say officer special prosecutor next time what the minister for ba on so baka say finance minister also didi e wo nwane atofo say owi e wo nwane ana mo megua konta me da say abutrika me de ni American say abibifo no ni dia ye de ma abrofo no ni se de esi bu ye hu bro nyina ye kotokoto bro nyina na ase no eno na edi yenya eno na edi yenya esan say se de bro nyina ko bro nyina ko na ka kire say ye se ye pe ya ye de hye a wo be di minister pen mo fa no mere yen bro nyina ne se mempene ye so yentimi kan hwe sa bro nyina na afa plane aba se mo de hye aye so bone enti me be yen hwehwemu ya bia ye gate ama no se wura ko yen hwehwemu enti ye hu abrofo na ye kotokoto wo mu dodo anu mo mu na edi yenya na mere ne America ne se panfofo mo ni akire because bro nyina nka o ma sa akwan na mo fa nya ne de hye enti misira ba men ko sanitation so ma men ka ho kakra quick one sanitation John Mahama ni nyansa mu wa hunu say about 7 regions western north western region central region greater Accra and some part of Volta region aye flooded until John Mahama say ni nyansa mu no and the President Mahama Bajo say President Mahama President Mahama and the kwa na esen kabika ni yi me da was say wajuma no asisi wo President Mahama e me ni dinanka say me denti say manka no kura no na President Mahama say yemfa enhye ngu na fie o kira memene ye nyina yenka mum na ba bia ensuo yiri faaye no yemfa sisi ho ya sempa wan we na ma mehunu say panyini bi wo ho no mo a wode nimdie ye adwuma ono wo mfa sika botere ankoche ba akofo nsam te say MPP for dem asisi adapa tam sika $42 million the man say on fa ko dreje odo a wa say sika no ministry no nye say or no in person ma me no say I received but you can say or no oye minister ntino received on a year or can in terms of ministry no nti what you say my ministry received or say out of $200 million no I received $43 million to dredge odo okay and no problem nti mpam che say John Mahama ni nyansa mu no on fa sika ne say di papa akunse what ye nyina yen kamom na yen clinic ba bi no about market mu and lorry parks are fence na tianom akofum ho gutters mu drainage system mu a enko yi me da se bere ne de yama fra form na kakra ma me bere kakra sen ko wie de okay me ba ja 1 minute na yama fra for ma me nan so me number mirror ya tie for pa wo betimi afra ye number we 0597994994 0597994994 na 0509438461 ebra Tony kasai wo betimi afra na wo ba ye be fa bra onim o ya ban ya wo tumi ndwane for responsibility enya me ne wa said say kwa kwatete gata mu aban ne wa said yes o ye aban na mo be na wo tu di afa ho mfa dan disi fo be di ade mfie mienu di e ko mfie mienu enti se niama nko ya tu fa nsha aban otwa mu no o ba ya na mo be na wo tu to mu njae na aban dada ko pe ni sika no de ma sisiri ada pa no wa mfa nya hwa o ba sika be na wa pe de ye me da say yenko afrefo no so hello good morning udeni baby okasafi mpacha ujina yanka ebeboa yen okay yemfa obi fu France na yen correct no hello good morning sorry yente wonka enti wada Roma yenhwe na yemfa foforo 0597994994
0597994994 na afei wode aba ewa ha enom. Hello, good morning. Good morning. Me ba che odi ni ba bia kasa fi. Kisene na ora no. Me da Asimira, mami ntie wa no pay. Ya men kan ho. Amen. Sompa mabwa adwuma. Yeah. Yankopon trema kwa ba mu. Amen. Papa nyinka na chama regional chairman. Chairman ha odon the party. When it is party party what you friend party for country from the years for the mom Ghana. Amen. Yanko. Abu what TECHIMAN no. Mr. Here for years for ban farmer Abu. Abu Juma de TECHIMAN. Yeah, I say. Aminia. Amanyo ko bi ni na wa my Ghana mu ha. Yenje ni papa farmer o my Ghana ni yenje ni papa farmer yo ho. Entity for yada to baby at the Atra Ghana for yes, the entity were power the MPP name from what they are from my Ghana. So you are the poor Ghana, you are the poor entity, but the one just final MPP. And the fear the poor Ghana. 80 years, Namubeti, I must say, Yeda say yemfo obi foforo yebre no so nti oba na wabonitew na wo de amaye ye wasem ne tietia na ye wetimi aka ne opeso ka nyina. Good morning. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Udeni baby akasa fi. Me ba jonka ubetimi adan wo ho kakra beboa. Okay, yentra we here. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Me ba cho mayentio. Okay. Sorry. Abisa for network no MYNT I said mo credit no be share gunti no ye mfansi nyame ya adoma ochena ene na aka nyina no ye bebie kwan ama Tony ochena mu nyina ko no nyame de yankwache ane nti ye ko wasama de awie amenchia delegates ni nyina. Okay. Ene aspirants ni nyina. Right. So far ko o hwe said o ma conduct o mo a bibia ko kama. So far so good yeah. The committee no I hear about my mom about. Okay. Yan papa Jima Badu. Right. And yan papa Napas and Anamanu. And yan regional assistant secretary Lemam. Okay. Or my idea. So far electoral commission Ghana Police Service or bomb homoding. And Ramu Miti. When your mom dear go I think say if you ask some so far we are individuals beyond to my NG to me this year. Right. To be a here. Right. At any given time, you need ladies and Tina Sakonya Wayaba. And so dim Kudimwa Yamena Yawa, the one in Kudimswa, or right the right time Baba Ediamo. Tina who say party by consoling boom, Yakoya Mochina. And Mijidi say Bibia did an Aquamwa. We are the ultimate in bed, the new patriotic party, and also in the I believe, sir. Ochina so you do one name no you beto aba no wo SDA school yes central obi a o ba so nya dansidie card bia e say wo nipa sumachi na beto aba say your party card voters ID Ghana card health insurance and a passport mo obi a yere fi o ba man kan ho na fabra by 8 ni a chance na no 9 ni awie right ti me gidi unya delegate we delegates program tunya delegates mahokra delegates ni yade we are baba SOMPA team me da say nyame nshira papa nshira so abansa me ko na me chia response code o mantwi second vice na me say delegate say omo anim juma wadi ti be no so a nyame adom o chia mo remember yes me da say Rajon yenkwe Tony betina wa ye campaign kura man ho say omo to bi manu ono so ko bi wojinam ozai beka ko mo ati ye ko yi okay NDC so branch elections koso na manyana ntia TECHIMAN no fo ombeko bonya na agora no akoto o maba enti me mesre ne